Ite kuraya tomba kwithira twita referendum rengi kana BBI kethira yichoka nyuma ya ruterero azimio kwithira kinyeruo yani Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kinyabu kwithira bakiwa ati nibakwata na report ya BBI ya bipartisan rwarero tete mbere kire nyumba ya Bomas na bonende nibo karaya kaburete tempa thukire ruterero rwa azimio nondo ura wari kwithira ari munini wa Raila Odinga Mathakarua na Jeremiah Kioni na ruterero Jubilee ruonde niro karaya karo kureana na rwariro rwa bipartisan na report ya bipartisan na ruterero ngi kinyaruro wa Kenya Kwanza na ruo nyero kurea bunge babatiwetikaniria na report ya bipartisan ogithikira mheshimiwa Didi Joro akiaria ari ati report yo yote manto yote wetikaniria nayo lakini president William Ruto no ari ati twesa sawa na rwariro rwa bipartisan twesa sawa itwetikaniria na ruo tukathiria manto yayo ndhe ari kiri rwariro kana tukabwithe manto yote kiri ruterero lakini kuri manto yo kare akomba kureta thina manto ya referendum nonto Raila Odinga ari ati no mwanka bethire baita referendum nonto of course kwe manto yo kwendekana yethiro yakithingirwa kura nonto yakithiro yakialola katiba yeni yo manto ya areanire nayo mbere ya kithurano ria kwari na rwariro rwa BBI. What is really happening kiri mantu ya mantu yange ni mantu yegie kubwithwa kwa kana kuretwa counties zinge 23 ni chabati kwithro ikie interestingly county ya Meru iteke list ya county 23 ile irabati kwithro ikie itanwa na untubonende niki kiori tumba kwithro tuichuria ituma kira kiaringa wa Kenya bene county kiri kono itirari kiri rwa bipartisan county ya Meru itari kiri county ile chabati kwithro ikie itanwa nina rwariro athirire karibu kiri mubango ya chunke siasa tukobana arwa muthikiria na woni okwate kwariria mantu yatu na secretary general wa kiama kia Nope ne account ya Meru bwana Karote Junior. Karibu sana bwana Karote, thank you very much nontubotona kanya na arwa. Asante, thank you very much bwana Mati. Yeah nontobwa pia umpa kanya tutho tukiaraniria na Meru na tubarabonthe batuthikirite na arwe so tuli na former MCA wa wandi ya Ruiru Rera mheshimiwa Mutuma Kalembe, karibu sana. Ibwega Mati. Anto ba ucho amuno mubango ndio bwana Kalembe. Ibwega Dullah ni abaiga wa bwega. Nonto batu voice of the voiceless. Na ria twaragia yao na uma bitu irukaira. Na tubatere kwira antu uma. Yake thorongo mu bingi mono ibwingi. So imbuge ibwega nonto nyabo gutwarika mubango ne juju. Weru yona gwa nthiguru yonthe of course ni kuona nya America na guntu kungi ntega mitandao na ikona nya president wa America ake congratulate weru tija ingitia na minga athawi si bwega na ngai othira gite kutuikia bwega na tweresa Meru mantu taraja leo na jauma. Karibu tuli na bwana Jacob Mantileni mkiama wa kiama kia PNU. Karibu sana bwana Mantileni, thank you very much nontubago ya narwa. Asante Martin. Bwebwe nontobwa ategeri betu ba weru na kinyawo weno ntobo twakanya kago ya kwaria na ntobeto ba Meru. Sure. Yeah. Karibu sana na Bantile mheshimiwa Munya na arawire nacho kete siasa ne Meru. You are a very good friend na muneno kiama yaku na muthikiria no withro itwata kiri Weru FM 96.4 no twate kiri fan page ya Facebook, fan page yetu ni Weru TV, like fan page yetu na withro itia comment yetu tugetho tukiarania na wenyi makaita atekora. Of course tugetho tukiukia thimo makaita atekora ya namba thimo ile aundi no withro ituringira thimo tugetho tukiukia thimo yu na no twate mokwemwe kiri channel yetu ya YouTube tuko pale Weru TV, Weru FM no withro itwata kiri YouTube na of course no tuthikire kiri www.werufm.co.ke twaradirie aranena batukirukira SMS line 240 namba yetu na mari now mbere ya twetakire siasa ya bipartisan siasa Meru kinye sisi wakara kaite kwenda kuthira nonto bwana Wantile dware nkithikira DG Mutuma bakiari bare interira cia Embe na mheshimiwa Akili thiri yakete ikuo mbere ya yau mheshimiwa Munya na arawire nachokete siasa ne Meru. What happens? Martin. Yeah. Siasa Meru ka
iranjiriria mapema na munya kuwa nachokete buranto bo muria cio ciuria birabiyo weya koru na tokubanga osa Meru ibakona siasa Meru itebui na tibo bare werigero bwa Meru bo county ete thwo ko munya rarere ko ya 2022 anto batora ba mumisete mno kwanza manto ya ukareka bakuria bakiura ciuria ya wina bwakwa na nyabora munyenda etare miaka kwanjiria siasa lakini anto bakulasmithia yaba muri ne atokubanga kundenda wonkare we akeya yau yange omburi to kinya no 2026 2025 au iro toketha tukumenya siasa na atewita kusinwenda okiwonto kuwonto no bomba kuria miaka leo ta change ino gonya wanjiri omburi thai yomba winyara ngagwira unge na tibo boya antende toka cia Meru tukoro wonto bomba change na ta ntatho na thwani nonto na bonki wi lazima thwani so munya ithe ciuria bianto chokia itaruria kinya 2025 December nara totierie no mwaka yumo na nusu rutokanjiria gurani biu ka 2026 amno 2026 iro tokanjiria kwa line siasa Meru kusi lazima twamebanga siasa Meru tokawa itarene na muno kurutana Meru kusinithukie kathira eke akore akubangwa na turuta nanto getho ko na thina mno na tute nanto ya kuringa kura buba aringire ruringe no kumya barua thina yiba bukureta nonto kawira wari sawa sawa kithikira CS na kumicha echo rira bari kinoru awure ati county ya Meru ne wetere kwithirwa ati niyo county re umbite kwithirwa ki manage mantu yo maba mwiri bubwo ya bururu kire county chionde rutere ruru wa upper east actually eastern yonde ne yukirie kombe kekemsa kwithirwa ati niye kumtumira ndawa bubweya na kumicha uwa ati county ya Meru ni kuonka ki baraba wetwa public health promoters bena bifa bonde ngiri mirongo ngiri ithatu na mana mwanja bonde bena mathaga yotumira kiri mantu ya so otongeria bonga bana kawira so thine yibuku ati kisiasa ibabu bukunjira I think Martin entobira na guminsa arawa bidana ne to biari ntobya kudhanania kara wa county mu itakinyanira kuthania ntobo so ni ntobirio otingu engera hitega Meru kuthania ciondo bio byanto bidana ne to tingi na guminsa minya tibo nge akiwa kusara mo state governor Meru lakini Martin utibu anto baba Meru bonde bomba kwitho bakiona tofauti na waziri wa ardhi wa Kenya kusa Meru baruo tingwi na inye MCs baruo tingwi anto bonde inyo ta ground uteyo inyo biu chondo biu I think yare project national government ya dana netie na ba distribute endo ga into agelori oga endia oga tanto gani no badanyeri no tibingo gwethia surely tu no ngweno egorito Mheshimiwa Kalembe mbiratiri you know as much as tukua tukaringa siasa thai mantilia kuwa tukaringa siasa thai to ari mantu ya munya 2026 kinya tukareana na kwari mantu ya atia ni mantu ya weru ne especially munya utumire ne yite siasa ne Meru na karuire tekyo governor na ithro akiwa ati wela kuthikira mwambo yantu tutuba kuwa ati siasa itikuringo na siasa no ikuringo ibwaga Martin siasa ciambiririe from the word go na ara ciacha ciumbuthuka na cietho irio ni ara wambiria kuigwa 10 bila mbureki 10 bila mbureki ntegwitikia okauwe ikuthuya nteto yu itikuga 2027 2022 ka 2027 tokongwata eriuga miaka 10 mfululizo na ndamoke ja gutaka ogi utienda gutiwa kuraja no ndura thai tunengerete batoni yetu atutongeria ori na tangasete checha 2027 no nteni bila mbureki eriuga tutonye nike wanjene niguigwa no 2027 ibila mbureki na inya wewe musiasa bwana Martin utenda gutigwa nyuma but inkwenda munya akusukumwa ni antu
orua ketho keja kabacokeria jo wiwa mantre uga kabacokeria uria demand yao yari na choka kuti untu kumwe auga weigwa thirembe eringwa ngatonya kenini kou na gwitikiria kwa urori kumataro kethira ba muromba nuguigwa te ikinya na no igiro akiuga ndiomba gwikinya no ngerie kwenda gwita kukaraya kan kuringaringa pa mataro nkengwa kou ako inkona ari na respect nene muno na in fact ntoro ku invite Ciaca 2027 china wananchi bongwa urambomba kuga no ntuno baba kuina 10 bila mbureki whereas that etano mbere tramba kuthira rĩu twambĩria gĩpindi kĩrĩa kĩngĩ kĩambio so tũkauga ikwaria topic ĩrĩa tũbatere kwarĩria twarĩrie ni mbio tũmangavana wetu auga 10 bila break na ya tũmweta nĩ itano kou initial ũrĩa Ciaca ene no ro gũturiga Ciaca cha Meru not anybody else but our governor. But siasa, you know, I siasa ene na ukumire siasa ene na itikia governor kia miaka 10, so there is nothing wrong where akiwa atire miaka ni 10 twitite, so tukuritira antu ngwe miaka 10. Katiba etena garantia miaka 10 ena garantia miaka 5 waitangu gebwega mwananchi one ukuritangu gebwega agucokie na nuje trade Meru munya na ajukirie aitwa kreitwa ajukia aitwa kaura no ri kuthai ngwata so utina katiba kuga utumba gwitwa no ntukwenda notion yendwo kire antu patonya akiri ne ciao bo bakara mwaka 2027 ari imbere twambe tutege ngugi emiaka 5 then to agree ngugi unengani yo chinde munya to compare kire ito umuchinda from there iro tuka negotiate na tuone peke yani na we do what we call to select bondi yebo na bangi ba keja then nande kire all competitors to choose ora tukwenda ikia Meru mbere kuringana na ngugira baketha baritite. So bona Karuti, you know, Governor Kawira na ere underrated 2022 anto abengi ba muthirie sana na kinyekiri ndo arire ira nyingi kiraito na lentore ni bo warira subonene Kawira tarira subonene and there yet yana governor na bachinda na kuikura you know chukinya kuingiri othate abachinda nacio. So even this time kinyako ya kwa munya might not change anything kire utongeri wa Kawira kana kire siasa 2022 iyo manonto ukavita wikirite suti aragoro mwene nongeake ya aritite nguo umba kuona antu babaingi no uritite nguo so we maanisha ate waundaua so to underrate uteo kwa underrate this time round if it is Enron ni Enron because orongo ibu boi muno na antu betegeti orongo uchinda uma Ameru barongo chua na betegeri orongo akinya na arweye orongo ibu buinge tendene county Meru ari orongo buinge to buringia na the woman of God nande tutere ka Meru bakachua bagera wa 10 bila break to ya kuthirira twende njirene emwe na we 10 bila break na tutukira mu Meru uma maiburuko Meru ititite boya buibo uma bwanteto na utere tumba ukaranthi Martin turi a Meru baraba kwaria uma na baraba bangi bakwaria orongo twira nati Meru nitite boya you see Martin kithaito kwenda thine Meru ithira we have to accept twetikanire na notion ya the sitting governor ati Meru utena thina ikatero ithatu inya ikwenda kureta thina Meru. First of all ukakwitha governor na kwenda ethre nice time kinyewa akwa 10 bila break mbere netikire kwina thina etikire kwina thina turanie njira ya kuthiria thina yiri nimbi lakini she is living in denial ati kutena thina na thina iri kwembe kathira ati kwa kutena thina na county yiri they were proved beyond reasonable doubt that Kawira
na antu bawe batumirite mbecha bobwe yeti taringire kura ne kura 19 embere neringe kura 19 but 19 kura ithano ira no kura no ntoinge cheringa ero ithatu inge keringa 19 kura ithano ira urwa the other one illegal appointment no muntu na akiri timam okwenda kurombete nyake ya governor among the senators barabareke nyumbera utone surely kwena illegal appointment na dismissal ite kuthiata mutaratara yo agirite karuto kwa remanto ya living denial na I think babu buko living denial no nto okay that thing was democratic atire okay inari kura 20 tiaringirwe kura 19 tiaringirwe but then the majority Meru Martin batiriti we are not fools na tutekariura kabere con demonstrativo tokari no Martin kuma toroma seneti nte ya nandature ndalire nyumbera for those 3 days Martin ndro kwira nyumbera seneti era nonto yetawa yakuru I'm sorry to say so okay akwethra National Assembly na Senate ibu ikariora ibu nonto twina thina ira tukuria Kenya na Arua those people I cannot ntomba con describe ni anto muthemba yukari lakini anto bara ni anto batenda the future ya ndie to Kenya utebo omba weta mawa court kana mutindwa kana Nyeri njanjuro thigireti ya mbare yaku atura njari andreka thate we prosecute case yeku and later eitara kuringa kura be ya bonde 47 na bauyura ke chemba bonde lakini endera case ya prosecuted karibu bonde bare njaba enganeta mbecha and I can prove that beyond reasonable doubt Martin because I was there one of the leaders akenda anatuwa mbasha yo mbecha po na ayo wakathatika green bolele tie kira mbecha so rira ina mire aitira ndren abala nyomo ko baitura kuerisa neti atiro anto mwanja so I am telling you the truth bibi atembere ara seneti mbecha no ke akwithura bara ibo bathanitwe Kenya bamigwithie bara utena utwitite Kenya twirira for the next 10 years na ndre batu tute ko live in denial turi aria uma because Martin intobira biare prosecuted kiri senate baro rongo theri na te ombo change the meaning ira wewengwa warete kianine mathikwene ya nkwo munya wa mechentia eka ati anto babariwa kaba kwendo anto akaoto kaba kwendo mbigira katoto kaoto kokoto ya chentia ka katoto bwana Martin it was a total lie and I wish onikitha Bishop Kawira Mwangaza araro mara apologize kire a Meru arawira bwanikire ndirari orongo seneti Martin Arua ndethwa ndi timu inege nkina kwaya bwana Mantilibo arena mawakili Senator Kadhuri Meru Senator Mofaya Meru Mofaya tare to bwana uraka to endeli ba ibne ya Meru na barengi watire translation ni yorongo na batawire mawakili bongo benu bare ya Meru ni to bata tetere these things kenda tuthia wale rutu takiro wale rutu Martin menya bidabi yire ni ntobitare kesi nera ekitu ni assembly so o saindi buke ako endwara na uwe wisebiwe takuthetere ibire uwire so seneti batetere interest kwa lelia into bibi areto bya katoto na nkibere na mbiri piki mazitanga ya assembly niyo teo byari kenda bareta na bo saindi bunge bo korwabura so wakili eto atare awea manto ya mpuru ya nkibere yake ara alafu muntu ontoka taya otuburi binyomo ya taburu umete Meru kataya no guthirikana clips ya wechi yao akiwa Kawira areto seneti atishoka so kataya no nete makosa ya Kawira kinyambere yeta seneti clips ya wechi gewerwa inda muthia tilata mno kusigunda ariare mno kataya akiarashia ino ndamenyire mbesha kana corruption Kenya tigorothira
ukeguthi gatayo orora wa mimi jirani yetu na nona vitendo vya kawira miaka taya taburi takweleswa aburi to direct kwenga kawira uwite kusina muwani na mwete warning maita uyana amwito mama lugi ukwaria na mandu ukwethia ya menyere ukiakulwa thayo kareto senate utechoka Meru so winde isi ataya kinya kurenge kaura ataya ne gathuri karingo kusiba ibajoge Meru now ibo tukuatire then ibabati okararia translation mira thina evidence wenderi evidence aiteko so batu twaendetie bira biendekana yara yejire kayari mantu kawira otewe ici intonto bire kubikare to bichanganya senate kosi yara yari tofauti muno mathitanga mwanja yara yekitu yo kawira aburi ko yakwithe trake yo na ibyo ciuria wakile to aithuranirite kuria na nauririe so yara yari mantu tofauti minya matinendeke muntu na tried clip shwale wakiri okwa koria na imbere senate na batekuwa nechogero belewe kamili ego umesikia akiambiwa atawekwa katoto na muntu ndendegiriba mchanganya wa hiyo ni yamboro lakini sijasikia rudia so Martin bura clip iriwa awekwa kagoto na simiti na katoto inaipumania Martin luera kaya irie senate kusibare ibaura sinto bimo bibomba otoma bari takawirara manto ya miekethano kibere woni ndare on tukwenta dushanjirerie twari muthara thikete anko munya irio I think nyindi ji wanjirerie ayo aro weka mpuru waeketha munya waeketha giraito onyono imama wetharia weketha mama wengwa na kanywake aro we winte gona onkwethia nikwega tho impuru kiangara ibu kawira wite ukagwetho senate yari na uma kawira irumi bia rumange gurucia Meru uti muntu ngenda ibo tendo ni kuno oni mwakorokota time na RMC mwandera ibo ndoni cia kuwa inya mwakoraka nominate kuskawira arumire ekuruba Meru no kalembe na nominated arumire ngekurucia Meru ke kwe muntu orumana kirumi aburi kuthiate lonyana na baba koro ekawira aetire ngekurucia Meru aro ngekurucia Meru eyero itebiu bia nomination mirengetine swali kuo gweketho no uweta uma agawa ngekurucia Meru eyero ite mirengetine ke senedi nende tolelia murumani ororumite ngekuru ikawira ndirona akiwa mwaguru waruma wetwa ngano akawanga oroere mwena ngaiku achoko ngetoro isiuru weta komerera kwe nominated MP omwe alima atoro barume beta komerera ke kwe murumani so Martin senate etendere kolelia mathitanga ya county assembly ekana ingi vituko siasa kuziwenda ona kawira na bishop wake wangu adraga le dontane akina kawira wa adraga le to atane so manto yara ya yire senate Martin ya tarikero party ya bira assembly igedi assembly ya ditangete kawira na manto mwanja na ringe ndo kawira na mpuru itaburi ugumake manto ya assembly Meru kinyatho akweyo you know imwe nditango ile tiario mheshimiwa Kalembe ni kwithirwa ati kawira na ruma atongerie bangi na kubaririe mbaya irabeta verification so if she was able to prove ati kinyawe na ere vilified counter irabowa aditangi niyo ya kuwa ati na vilify atongerie bangi kana kurumanga atongerie bangi okakwithwa no biro account on tubura then na bati kwa wa chance kinyawe ya kwithirwa akithetera na of course ndoni ndwa ituwa wanduma kana ndumuka kana wandinga na kama ni vita Ngitiko na makosa ja kawira guchetha PR ciao mwanka ithonokia mwanka agatetheka uratethekera na njira ĩrĩa ya kana atumira ujanja bwao ojora wije muntu manipulate amantu kinya TV newe amantu ne jama ingi sana. It is a political process
na ukenya gutegera rutere chuiji cia legal advisors kana legal team ile ciareo signed the Ankolu they were trying to prosecute fact na evidence fact na evidence as per the law na ugatega rutere rwa governor noe ayewe ari political achethere political na achetha very smart ukimenya abu bwega na achetha gender card bwega sana kendereta kiao now ndienda guni ujukie mbicha ya governor wetu rira ari senate kinyo ringi urwo kethana kinya ngi uringi ugari no tegetha imi chemo ni ragwita urakwaria kou ndeto icho ndeteka ite werune ni kuona ni urama tujagitite atia jakari ende ugite akairinde wa governor wetu akaija ka jakamati kangi getaga ikuithia atongwa agakua kabisa paumo akariuka na force ne mono ni wakari ningutikia bubaga bila to batera gutegera mono Martin ni advice kana bila to umire abio nao oni ndombere gukana nao ntukuitha to iyo kugarute kwe nari nao nye ndari nao na itwageria kwari na senators bau umara ome in fact we were laughing stock ura kwa kari na iwa kara inya power tie guru na aria bara iguru bana aria iba karitie mama kwe mantu to thingatite itukuigwa one of the daughter omuntu mori iguru na aria no nenke insurance cover ndene Meru ito thingatite nungu kwira na twaeja na evidence koko mbondigeria ntikathingate this is my constitutional right. It's a constitutional right. Na rianga eka substantiated na tumeni uma tukoumara na twari wogo kuga mantu nejara ya kurari na 8th day imbi mto weka iko kya Masai Olekina imbi arejirite no I'm asking na no kugora ara ya senate me inteto ya senate tori imbi arejirite Olekina iki kamete ya health ya senate sawa kwao nikino ndo agwetikiria utindo na nteto ikarua ara uria na we senate na we mukamite wa health no gutuma kiti uchumba kweja ni interest ya we itonderwa Meru ni netikirie batwe nyamora county yakwa itochindi Meru nio all this process wa nyamora nteto ile chiothe kaira bangi na isiasa erejeta kuringwa ta kwibyo birio nondo ndiko maketho uratega kiondo kiu bodi utesiasa drive kiringwa uratega kiondo kiu kina mathaga national government ine kanirite mwananchi mathaga yanyeku well ndakiona lakini I believe munanga ndura jo kuoka kironda usually ku no ngwata bubwega na imbio bina bingi itoma kuthima pressure ndio na agakuthima pressure pressure otino gete nye cibitari kugenya clinic uthima wa free well we mubango ywa national government na ngwera ni ndangwera ndore ibu atu tukujita kwera kana mwero igwa okay no ngwata ekenda mumero amenya na plazi baumare no ndinda chamani aba bingi muno bakumare ude muntu araia bwega anga mbeche cheuni paterega kuregwa anga minge ko unya to babongwa bari asset ya rendio ndia bata mantame na manto ja dukoje kwa TV ne bati kumya bongwa ba wita mantame pa choka kwara ya behind the curtain ni wa Meru bakuthia makosa ukare munya kubatetera no ndo narua to gwetekene ni narua Martin akugwa bobwega muno na ntu bongwa iba kuiwa bakauga county ni atongerete nerothi imbi bagomerete kiume kia thira kaje batongerete no ndo rene minister wa health wa county petete kwaria beberencha baika mathagande bachoka ngugini bere ano kidogo kenda no kuthithwa ata one katuge kida we county omba kwithirwa ethithite makosa igo chetha no gima wa mwire bwantu kana ko politicize kuthithia siasa no gima bwantu bwa mwiri olas to kimenya abo bwa DULLAH kinyoko umatha yu geta level 6 yeto Meru eu ya
inye ndawa chiongo ingo gweta ukagure. I'm telling you. Ndawa ira chie kore no ngo atima panando chia ntuko inkai. Ndawa gokinyia 500 ngiri ore etotege na ndendo thithio wanga feasibility study o mpere surrounding hospital area ni chemist ngari rurio na ndawa che hospital no itao go round kana wonyo mpe kamera kenu ka wenu rojo wete nio nkuonye within hospital surrounding yau nkuonye chemist ite kora 40 na hospital na ndawa na barugore tabagura mwanka mwalini so hospital to acheza no gima wantu na ntu bekuja na mashinani na to achoka ndio na TV ne to kambire kuga ito to tongerete na gima wa mwiri halafu mbecha kaigweta kino mwara ni opusu webu ntenda abo na ndura na mpenda ko alia uma na goni ntenda kuona mundu ake aganda abona agikuja no ndore mwenye impeda ya hati angoni mpete TV nyani mantu jamwe nenda igwa kebara yako gituma kidogo ngagoti abetenya oni ngatri menya baje tu nkuru kibokoro nkabua na bakaumara batine nyandawa and that is the situation ira endele Meru ko ndo wondo roka aringa campaign you know nteto kyo gima bamwe okay ya kwithirwa minister wa health wa national na kuwa Meru ni buikire mantu ya ugima bamwiri Kalembe ntikumya ni no kuma ringi kwiyo twira atiri kwina thina kire health department ndiuma minister wa health ote kaunti umite yeah nikero ndo ari atikirite ochindo ni Meru na kwira gwatire well kedwa kawira ari aggressive enough wetia mbaga ya kuita kura dawa yeah aumete county reko kwanza aumete reko should be Kakamega aumete Kakamega county kaithwire western now so kendo me akarathi na kenda wone imantu ya plan kenda urakaria nikiro ndo akurega Trans-Nzoia tongeria ya unatembea ngavana natembea no ndungiro research at home in fact ina mundu abatere ko resign ibo bakwineka ndene ibo nyabara batongeretie na kwithirwa igita rimwe na taomba kugatire county muno so Trans-Nzoia tongerie then akethirwa ari binafsi akethirwa you know atebatero ti wanyuma atebatero ti wanyuma mati wera mucio muntu yubui ti wewe mwene weya ni anaba muntu obwiri kuona you understand that kumincha no minister wa health na kuminza minyana akako uyuria bura genda kutuka seneti ndari dire ngwendo myamati ni siasa yo cethro Meru yo ndai to melewa Kalembe akwira kwi mando bo chunguza haya taki nyamethene tukanjire kwaria mando ya open ukwe muno na kuminza atire akwiya aonga ngavana kenda thibitisa bura seneti yetherie etare ya makosa kusino koririkana kalwal imuluja na kuminza imuluja kalwal uwire aturuma nyamuno so Martin akuminza nwaye kuthibitishira Kenya kawira atachogeru otheri kwingwa wethada lakini kipindi udeyo okyakuthwa nasi bagomete utirero thinire kwimbere na aritingwe basibitari badwa nyoe toto na dawa mbere wone kreito ngavana indai na shore bako bainge muno na sisi na daktari bamba device ya anto awita kuchoithimi sibitari dena mtu akiona ngarame weta sibitari bado wenda weta health center bamba device the best bamba eta with minara na kinya ndawo imo kwenda achore bako ambira anto awura pamaze iyo ewe se thirikari ciombeya thai bonthe kinya muchoro guto kwa device weta sibitari kinyomwe eta kuolelia ubuka lembe okwira so yara na kuminza kuwa ikuyuria bura seneti yetherie kenda gutuka batatu chogerie thina okyakwithirwo kwi mantu ya meya yarero thi yare ntukwe yokimwe Kenya kakwende duniani kakwende yare na kuminza ageya tukiona nyama senete tu tukiona women rep tukiona nyama thika waziri so ni kipindi bako yoto shethera na Meru bora tukua batu Meru ti Mount Kenya tukaruta na ndo beto mwanga tuitikani Meru ti Mount Kenya okwe muno ando batu ethe batu shokerie kironda anto bakua ikiritwe myamati nitika kawira orite kawira kautunganga inde wakinya kwende washitharo ganga ng'ombe nene kanjiri okinyanga ingi iso lota tu enda chwa so manto yamati ni waziri wero the to thitheria ikutonia batu ingwendo tukurita kutebyo
ita sibitari ukonera kakwero na kuminza njenero iwareri bwina kamera sieno cio werwa batumeni bete sibitari 10 ero disente ere yara kariene bete ero disente muduati bete nyambene wone mbibi kuendelea Martin yoke aweta embe kusuntubuka tukwenda ginya onsindi turayo tutethia ukiawete embe orithira town ngari saindi ya 20 ntukwe mwarambe ritho iri saindi ya 10 embe cia cancer ruari tutumanite arambene na rute nakomenya kioi kiomia kitu na arambe saindi ya 10 cia ntoba cancer na thirikari ite kuolelia endo yo twire ati ero dinari de tabo wapi kiomia kira gathire winda athikite antobana na nyoka na mutabari wibulo ida oigo no muminya mwekoro Valerio kangata antu saindi bana bakwite muthako oro ne ara thika omporoko muthako rari guciumba muno na biashara ciawe kanza antu saindi bana bangu tare abato rathikite so twira herothi ne bwi Meru kuno cethera Meru ukalembe agua imantu serious na yago romana kuthiria na ndakwenda gukuthiria burundu ura meyago ni mpije ku interact nataka tempo na hapa na pale na mbetete ndatrima one of the nurses kana doctors ba mpira to kurigara tova miwa sibitari na ato surutisho to mera tore au toro twarie na tuge 1 2 3 orega waigwa buro againa ndomoru ino gaikwa kakondo kone situation aba toke ama antu beto bakulita nguge under fear na ngaba na wengo na komenya bobo againa na ndomoru ni antu bakara nao na no ndo komenya life na area ni difficult na arijuke mundo njo group rete kana mundo ra mo qualified kwenda services cia onde ne anyomoera ndogompigwa akamwiki arate batare kwethe wari njo group wewe tire nikenda kumumpanish na ikenda create fear uyu okuga health ni bugi ruarua no rene bara batetaira gioto kyo gima wa mwiri tire mugana jairi bariti na bakiuga gotibugi na gotibugi na ketha ni tongeretie iruarua torene tenga bana itete mambox jonde za sibitali no tu automatically sibitali cha Meru ni nyingi mo na mabox ya yaga iko to kalingwa jo mbicha wona je kaja yo julie kemo ngwa ta kubwe lakini jageta jatatu jana jatano jagahwa no ura jeta udibi ongerekete na uga kwendawa ichi akwando kwoti chiorete akurugura mambox yo warugura na gintu kira pomba kuga kinya minister una arari murongo atabatere kuga ando baba kila mtu ena kiondo nondo winda ngawaikia wanga waikia kiondo ke juri maratasi ja newspaper onga mwekia kiratasi ke na nylon onga mwekia githeri mbuga bonde ngo waikia biondo twabatere kuga kiondo kiuri kiritedia muritio Omeru atia kinagi etera ke mukari Omeru mheshimiwa ni tukwaria kwa tukomnyango ya CHVs CHVs barete thina ijarimo ba isindi na ndango batedere nkwari ya antuba ibakuri wa mbecha tha ini county na national government ibakuri wa mbecha ibarane nkerwe kiti giche kutia tia kuonia ko woraria nwe ari gugeto ikwari abo na leo kuwa Kalembe voice of the voiceless ili nkwari on behalf ebo na ura bampirite antuba ibari muchemani ibari kiri ntuku ya World AIDS Day na bete kiria ni bane kiri kinya thimo ira bagetha ba communicate national ministry ibanekeri ndenda gukuria atire ndura ndina magogote batare kuruga iyo no ringa rubeta gaku na uwe bithongi urobite state no batare kuwe bigithia mwana inji no batere kurua kiuria akoru ibu bakamba kuthia vicinity stand bageta na area mashinani na area no ndunya barabongo beja amechemanio neu ibara ba selective few kuma area parrots ile china mtoto ne cha dirikari rero ndenda twete tuthongere mami oro inaro guchaura nchugo oro were akona CHV re were akona na chiz muchwe omuorie wengo withe umuingirete nyomba ntato ira akorora akorera nduro nkire
Okay, so bwana Karuti tukwira gavana umire Senate na please kankwenda tuthiria rwari rukenda tukumakia rwari rwetu rwongwa tukwira gavana umire Senate kwira na Friday na njire na raua na kuromborekeri kira antu bara athukiritie na bara bamuthukiritie na I mean bara bakuibwa Ciaca bathukiririe kinya bamurekere. So why can't we embrace, you know, to na ngwataniro dene county Meru? Because inkiolele kire World AIDS Day gote mutongeri othuri na kura wa Meru wari mucemani ne jura TMCAs te abunge te senator te women rep yari a national event na gote mutongeri othuri na kura wari mucemani ne yu. What a shame. How come atongeri ba ubuti kwenda, you know, kwithirwa kwina kangwataniro ka mbere waria DG mutumana ukari kanisene ntereche mbe na arua na kinya kire miarieke Ciaca, you know, ngwataniro ejite omweshimu wake likinyo wake arieni Ciaca kinya gutena mubango ywa gwata tone miario alafu otuchokire kyurikyo Mheshimiwa alimwenda ndwera arui nawe nontu bwa mutuma uyorungami mbere yenua kuonania naku ante toiwiko bwethirwa deputy governor imakosa mantu yau yakareka imakosa boko gokareka imakosa mwenda hali atwa barabara yayokwa kuuma njia yaikwa kangeta mwenda hali pipe ciawe cia roje ciayokwa ciaikwa gontonte kumenya ina kiuria ni atiri imwenda hali wina makosa kana ni urobatire kuburetera lui mwenda hali atena makosa kwa unke akuibwa antu banjia bakiwa mwenda hali atatubwithiria mwenda hali atira bwithia. Kindly understand our leader utebie nabio ithinene ari oyera deputy governor ari kwa let us pray for him tumusupport mwanka ngai aruure njira murungu rorikanire kanisa Methodist arikane thirikari yetu ya Meru County. Ingine ya county imeongewa na MCAs. Mimi naunga mkono. Deputy governor wetu aheshimiwe na apewe haki yake. MCA waheshimiwe. Ukipatia MCA pesa ya kufanya maendeleo si pesa yako umewapatia. Ni pesa ya serikali. Wewe wafanye maendeleo, wewe kuja kagua kama ile maendeleo imefanyika vizuri. Na kinyo ndege ile mbeshimiwe. There we go. Thank you bana Martin Dullah. Oria rera ngavana aumire Nairobi ne na re yake aragia akiwa nkuregera antu na nyani bandekere na nyawi bandekere ngotige na arua no kumina ngavana arethi no kume function ire kwa karinyo na post uyo onde ni thiurungite Meru kukira wa ni restoration and healing no ne toto yabu bwana Martin Dullah. Restoration and healing ite anjiriri ruare ite thithigire ke social media mbere no wona kaumo nyuma au kurari na mbicha irathi urunka ku restoration ita thithiru kilengo ene and healing ita thithiru kilengo ene kuyo antu bachemanie bakarande bararia barera na sore then baratura kilengo ene kwa batue we want to show the world it watanirite and the Lord has done it. And I am so happy about it. Utiumba kuya kilengo ene wa baratirari unthur na bonku barekera na barabara mbethereti ona no na turekera ne na tuite safari tu ikintu kimwe puteta umati kinya tukarwawe na arua nteta rendie no tangasa itwa watanira mati twakarande na uwe twirane sore turekerane then tuture twira antu atire ndwere kwa na mati ni rareo ni rathirire. So Madam Governor anatu enjoy na woni rwari rwako bwana Martin na burankuwa ndiri wa Meru etete boya na rwari rwa deputy governor bro ruibwa. You see na mumeru ndenda tuikane werwene na tuithiro twena antu nyabe na kiao bwana Martin. Mheshimiwa Kabako Mutweri Timothy okuma antu bocho kegoi ntorera deputy governor umete Martin, to be very sincere and very frank
Mutweri is the youngest MCA in Kenya. Mwana uthirĩtie form 4 akeya aukuma siasa ne mwathani amutharima akonete. Madam Governor na kwenda kuorwa kiroto kia Mutweri Timothy Kabako kwatuika kinya mbeca ira ciawe atengeri 10 million italandi kwawe. Ute barabara Mutweri enjo kinyemwe. Pipe ciawe ira cionthe aurite na mbeca ciawe cia One Development Fund. Ute kinya emwe ya landi kwawe. Ngavana aeta TV ne akawa ute wandi kinya emwe atithanitie 10 million na naretete 15 million. But in real sense, manto yarathithiretie Mheshimiwa Mutweri Kabako iyo yarokuwa deputy governor akiariria. Manto yarathithiretie Ali iyo yarokuwa deputy governor akiariria. Now, where is the sincerity? Na te omba kwira mwana uyu inkuromba turekerane kilengwene na intobia we bira urete utamuchokeria na no kuona uyu no the youngest MCA no kwenda kuorwa kiroto kiawe na wote kwenda kiaku kikwa. Precisely au ni okiore kwijira atire kamdirie ni okay please. So endiro kuwa kiroma kilengwene na kawa inku aturekerane kawira governor Bishop Kawira Mwangaza is a still liar. Na murongo number 1. Na te omba wita deputy governor muchamani ne your cabinet. Omutengete for the last 6 months. Alafu ukadhani kiambi baroa ora utumirwa stamp anga authority akaandika baroa akawa deputy governor ye na muntoro mwera anga na kwethithani na atia ai muchamani ne you. Antu bara baburumwa be muchamani na atia where is that genuineness ya sorera governor akwa. I thought yani abati kwamberia eye muchamani ne cabinet ba apologize and then after that maybe with the press conference but we are together. Our governor nethro frag na nteto ira kuthithia. Okay akwithwa na kwa apologize yake apologize kauma. Na reke kwa apologize TV ne. Nete antu akolome abo nyumba baranirie berane makosa yakwa ni ya nani yakwa ni ya yakwa ya turekerane ni tweteni ngwene. Lakini kuroma TV ne Martin no tukamata wana to be very sincere. Na woni my stand is Meru etete teboe ya na ibu nontoko na muntu aichoko ngwene ya Silas Yakubu for the last 1 year atona muchara na ro Meru muchara yawe achoku ikoti baeta ba apili ya declined kiambia the Friday eta ke komete jailak akawa na thithiri a smooth transition na handing over na Akubu is comfortably working in the office, whereas ute handing over thithwa ute ni thinya thithwa pamwegete ruwene ukirere still kiambi oyo in bishop thinere Meru katutongere tu in bishop arongo bele secretary na bishop. So the only thing Martin Buran kwenda kuwa Windre Franklin okay akwithwa Madam Governor now spread nteto ya restoration na healing ya Meru ya uma. First of all, healing and restoration irathithirie na arua inkwira murungu iboya nga yaro yo kumyo. Restoration ye yerera beterete restoration between her na deputy governor. Restoration between na MCA 59. Restoration between na tongeri bangi ba Meru MP, senator, women rep and even the CS. Restoration ye wenge na antoba Meru bonde kinya batu opinion leaders. Baba baracha Meru lakini Kawira nareke ku live in denial akiwa Meru tena thina na ngithira ya manto yara ya my brothers ira baria a Meru iturage okamato obia we are not fools no nto Moses kuria ke ya apply all the way from Nairobi teruire rorera wengwa atena MP barabara chia nteto ira president ya kuthithia no nto nakumicha kauma Nairobi eya mutindwa eya ninolekina eya nina munene Patrick kuma county ingi ute MP o Meru ri oroke ya kuromba kura bakiwa president yethiona president yethiona let me come Mr. Martin president yethiona no nto nakumicha rerete teka Kakamega aeta na MPs karibu onde Kakamega no nto rerete tembo aeta na MPs ba embu bonde lakini we ya Meru no nto kwe kickbacks bakuthanwa nyuma
enonto Meru tukamati obya kwatuika tue betu ibotengwa lakini ria betete county ira inge bareta na bara bako Moses Kuria no biruro ari rwire aguro te no kaberetete na to 35 na kesi ekithiro theri o muntu totonganire no mwarine ni Moses Kuria no ntware na that bitterness ate kwenda kawira ana no ntoba goya ku launch industrial park ya 500 million na nako meimbia kuonao kinya ana kumicha nako meimbia kuona no ntole ntore are within this county na nakumicha ate mwira eyo we are doing something beira mawa bagara ya bengani baukume tutamenyera ibo baukuma ngari matukite na batorwa imatukite so kawira areria ku impress ndeye ati Meru kutena thina ne antu bakaibe na thina lakini ninto bia Meru autumira bobwe na akienda chekira antu bara I want to kinyo lakini otebia ara yerete Meru kiondroke ara yerete Martin nimbere yo diria ya Meru re orekeri bura kawira wire kwe mtungo wite buo moyara wa ke ko enda athukia agemya na athukitie antu nandekere na ni uthukitie nande kumurekera muntu witoko wigwa mwere na njeru kathangu kusiba moyara aba ura araba inithia mengira barugwa bo tureke bara rombo na batemya kurekera mui so kawira kuroma akuonda athuki na agemya bwethetie ngumurekera ikutharau ikorea kumenya nyamurungu kusi Biblia ruwa atiri ukiaguthuru mutonyu kwe itakirwe umurombe orekeri so njire kuromba orekeri ki Biblia ntakumenya kega yege athometire ki witakirwo uthukiritie wa muromba orekeri boyele Martin kawira agaretera antu threat no rona abakithurane saini cia kubunja county bitu eterete batu county ebunjwa nare godura wagaritangui no rinde atumirete resources kinyaga etho anagu imbia jiage nyaga tho imasirika ne anto bake araete mbia bothora ne saini Martini threat dogo itebwa kawira yonto kona ina pin katho aniti MCS bo ma senate baka macho kirwe batulete maru but MCS babe guthai ni MCA vijana na bena bakuwa anto abakwa rukoro kinyake thori kwa ani be baane so kawira nareke kutharau MCS nareke kutharau county assembly ya Meru sheria erua thirikari cia county cia mengere yele amwijele assembly na executive so kawira dira bakuita baka kilokia assembly yo bakuwa deputy governor Meru nacho ku ofisi ira nkuru ira ari ire bwithitwo no ndo wa deputy governor na kawira akaroma ngari na kuwa nkorombo rekeri na tirethi ginya bura assembly yuwite na mi assembly ku sheria na deputy oyo ata muchamani ne maybe beta kwariria kango direria bate kwariria mushabani wa cabinet my brother ikuitwa akarombo rekeri tio cabinet mbere bwita cabinet lazima bwitho buri kaneti so Martin assembly yetu Meru inkorombera MCA ba 59 na murungu aba kwendero nye 2027 nyakawira abateza bomba wika history MCA bachoka bonze 59 nyabo bange ba nominate bakona nomination you Borimbi eitara munya arianira na MCA bonze ibanire ba either baraina kwa yenda kana unge bachokera 13 eitara ito kalembe na kominya MCA baba chokere eitara ito na bonze baretha cia ito online ito kwada ne Martin so MCA bai kamie ko thatra Meru bai Meru ite ogumeri nene miaka wira bia athwaniti arathwaniti ake na threat cia kuthreat MCS ke no kona na wita natho ne gembe north antunene Patrick narare ne gembe north ai muchemanyo ni governor Meru yonthe governor Meru to natho rakwa kastare kana nara kiabu nara ko kiambi garoni governing governor Meru yonthe mbeshira go direction gwe tisha kiambi na tisha kastare aromi na tho governor buru go thwane na mtogwa na gorombo oregeri akuwa ndagwa machini yo waziri oroi nata muthamia akathogotha mwana akero machini ndagwa ruare niume ko Patrick no to Patrick na mwenga yete ko kastare na go ndire ndi guthoro mbo yana ithandatu mbeshutisha kawira
ise thirikari ibibo twambira antu bana thona bwinya bimba Meru kankwira ni ma ni o atuna bangi uthania bangi so kuo tune Patrick uthani kastare ne thirathiria ngwe ndenda antu bara bentu nene ndibere u de mwembe no thiuni bukiaguraga matini uyu mau etaguthura mbocio ni tanda tucie toguthura nathu so Martin batu bitu kwenda Martin ni MCS betu ba weshima imbo amuntu naye weshima ngwe yewe seneti ne ritire ngwe yo choke kawira nero ya watanithie Meru kawira kolome thina senate na assembly Meru bathire the no areke bathirete kusintomba kukurekera no ntubathirete rira wita kiao akawa kaiko nkaditera ngui kaite ira anjiria kiao no ntuite kwanjiriria central kwa abo central na ni menti central because MC wona aringire kura yo mwinga MC ora wa abo central na akia kuritirwa ngui mbeshika igurita ngui Martin tiseka wira so ibyo kwenda kuromba MCS beto beta assembly ara iba idwanirie iba kelo ki budget ire kaba favor Gethera ni ofisi ngabana iba tembesha kuo sita jika litango yeko nabonge Martin naboke warning mutuma atacha akawira atamo yere utheri amoyere no tukwebia kwe value 100 kire utongoria bo mutuma nabo iriko weshima achokerwa ofisi na Martin yango gwera kawira ari thwania katukwenda ndo beto bare thionko kukio kinya January mutuma atacho ku ofisine toire thashia mutindo ara tukarete mutuma towe muchoki ofisi ara Martin bonge Martin kinya withireti ukunengera no ndo mutuma no ndo winde tro ofisi ya mutuma Martin weto mwibiro kyao muno ofisi nene lakini etite kitiki andipite ngabana okarero ikemwe biele ofisi yonde ndo reto kona omuntu akero anda kosi ofisi kametha kamwara na niu Martin rute shimara randi pito ngabana to Meru agwe andire karote bonge ko anto baraba ngawa baraba pigi sia taunia nada traffic marshals bara oride ndreve oro wangari ya 14 sita na ndrebo eta ko report anto ba traffic marshal kisheria iberero kinya assembly ne gelo miate ko simu na Martin kenda to wata ne lazima weshimu sheria ando wara ore ndrebe oro na assembly to Meru ne kilokerie era wanto bau bate andiki na jira ya uma kugwetho abakiri tangu Meru eti tactore egawira Meru dore bwana ndakora mando yana January kawira arona aga January ibadu to gayo garasha mutumu bisine ara nanjan mieri enge dato sheria nebe tegeria Martin mia debe to gawide de sheria ne kawira edato enge asheda tachoka senate ari akuthigeria MCS ba 59 na tidret ari obadhikiria ari ko kurita intobia maendeleo MCS Martin ba Roma bakuwa batu ki banchenti tugerete 5 million si ambassador kawira bia kweyana ni milioni 3 so ibebe otomambwera anto beto uketa mtola mwe musiowe becho kweyana ni wondi admin ibo yole forms sionde bese se wondi sionde bona itana milioni 5 bodi kawira ina milioni ile si de dada ku CMCS ibo ba ishanto bara ibo ba ishin ubatu bwanto bobe toma bakelo ke milioni 5 so de dam no Martin MCS ba weshima tu na mutuma kabere nya mutuma tu akavolo eta mushamani okaveneti nchamba bethe akolobye wombo muringa oboba kore mutuma ku bwana akakita ku I wanted to add something bwana Martin very quickly please inkoe ko ansia sia mantile lakini mutuma is not an issue Meru yetu mutuma imtomwe lakini antoba Meru kudhalilishwa kuraba kudhalilishwa Murtio County Meru ora wina mwana university utiomba wita bankine ona ka loan kamutethria mwana ichukuru mundoro kwegera mutindro mundora wina kilori ngari yoka mata rokoro ro town bakenda yanto thina ira bakuria na mwarimu ro isindri mundora nas thina ira bakuria
is the same na mathina yara mutuma twethingi okulukira. So mutuma is not an issue. Kai muntu umwe munene urothalilicitwe lakini juniors baraba kuthalilisho saite mutuma iba baingi bono bana Martin. Na kawira akiromborekeri. Kitha genuine umekore antu batimurekera. Antu baraba ukuikansa bwana Martin. Batirekera kawira. Family ritha ngikite ikathina no ina kawira akuritana mantu yau. She is the cause. O cancer. Ankwire Martin. No. Kambue, how is Kawira the cause of all this? Yeah. Antu baraba embe bakwete. Ikansa. Family chiu ikarira Kawira. Tunde Kenyanga. Karuti kama kinyambere kabana Kawire ya kansa no yare no yoro antu imbibi mantele kampanye ate yete iria kansa ko nonto boitawa prevention is better than cure mantele antu bakya kuthima kweyo bakamenywa kwina kansa bwana Martin kansa tagnya stage 2 stage 3 stage 4 muntu atetha anyang'nyongo atwire na kansa itare anate na naru ate ai moyo na bethi ni nonto yamenyerwa mapema stage rere atethwa tundre antu barabare embe ba ina thina ba stage 4 e cancer ne ati rira tukwirwa antu ibathimwe into bira byare byotethie muntu ra umete roterero nyambene Kawira na urirabio na kinyare tete woka itirokwa kinya kirwo na yetete wokwa cancer center aijajengwa mbechi wina chaitire so mathina yarangu kwira bwana Martin ndikwira atiri rwari ito kwaria muchango ya mtu akenda 3 million kenyanga sande tariki 10 mwaro inake mathi monyo uritangu ito kwena mawa aina ukioeta kwa fatha katholeki mawa kwa tuwekere yo michango ya kuthithwa no te sandri otheri sandri kemathi bareto 3.6 mwaro ina narua tukwaria i Nairobi ari ke mwako thithwa stage 4 ari akitha na thimirwo mapema muntu wate ona thina ironete so kinya bagi bonthe bakiregera antu antura bena thina cancer Meru na Kawira na kumenya Meru nikuo kwina cancer ambinge pio antu a investi kire antu ba Meru bathimwa na bono bana bena thina Kawira binde tabio niko matukana na barabara na ng'ombe na matres ino kwira atire bwana Martin Kawira atirekerwa ni antu ba bukila uma Kawira also ibo bati kwethira buke advocate buke tara antu babera atire itoka thimwe kanza mapema because mtu akaria muchie some of them bateta muthimo mapema bakathimo ya kinyire stage 3 stage 4 so as you blame blame Kawira bukila uma Kawira na muthimo ya cancer please tell people atire thimo ni cancer mapema every Martin no problem mantu yu ito kuthithia pio na burupio na nkoro ya Martin na ibo nonto akina kamui na anto bangi bonthe bothuranite bakauria mashirika bakauria anto bakaya bakita kambi arakego ya anto bocho bakathima anto kinya Safaricom nambi batethetie ithibi bya thimo kuronekana cancer uri muno anto bocho kewoi na yo proposal yeyerire ya kuthithia center cancer maua pira byo to manto Martin batweka batekomba weta kuthima Martin kankwire Kenya ikwina thina. There is financial crisis. Mundu kuona ngarama kuma kama the farthest corner ya mutuate are eana are to mutuate are 150 are to mawa are 300 are to mutindro eune ngiri na yana kuya na ngiri na yana choka it is too expensive Martin. Bibia tu makuro kansa ne thithwara mawa nikenda muturo kuma kama are amanele akinya mawa athimwa are amanele achoka. Lakini kethao merita awa mereta mutindwa no endrienge kirua na kwena kinya kirua mission center ara muntu ratumire mbecha kuma weta mutindwa matinite kuono ibu ntungu kwira atiri ukia kwithwa Kawira nendrete Meru na nendrete antu banyambene na antu ba Meru yonde first priority na batere kuona bibi gore Meru site na ikubira tukuthika antu bibi ingi aka invest in that area nande tutekwa no thino cancer lakini no mutongeria na no batere kwithwa itutetheria ku prevent mantu ya na ate komba
na tikumba she is incompetent na nyo thinera tukuria Bora Kalembe mbere ya Governor Kawire ya ikware na magavana bangi mbele they should have seen it bamenya atiri kwina high prevalence ya murimo ya cancer ndene county itarekera itu kwa thimi bwana Martin na itara munya kwa thimi yambira kuma Kawire are yare intuku ya na wibetu kampu ethithetwe mutuate intuku ya na wibetu kampu ethithetwe Tigania West kana Tigania East ya kuthima cancer nyanga sibitari ikairita kiumbe ya Grace Park inda mena lare ekithithagia lakini ntukwire kuwibetwe mandra mgavana oyu wetu uyu yete ku sensitize anto about manto ya yobare tibala matresi na merengeti na mandra puti which are equally important she is the cause of all this problem wira tukurea Mheshimiwa Kalembe you know au karutea kuweta Mheshimiwa Kawako Timothy na uwa bora chunuro into uwa bingi bira chunanure tunene bia endos juu wapi kwake actually but then wachuri atiri mutongeria woni ukya kwithirwa ni antu bakwa nkuthetera then I will do anything including kuwatanira na governor kenda maendeleo yono wodine kwa that is what I will do kinyago kya kwithirwa kanketa watanira na Kawira against when the MCs bangi po 76 na whatever kangeta ngwatane na gavana kenda ntu bawondie ko bona maendeleo that is what I will do kwa kwetho ibobo wete kukari ukenda ntu bako batethoka then so be it guteta au dinama gavana ne rwaniwe sakatif atongereti kwa implement na tugeta na njira u county chetu iteta na mbere antu atugate ko uria ukuita ukukosoa gavana nontu fiundi yonde siasa igukararania na ukaga gukararania is like a debate proposer na opposer na utumbo mpira atire gavana agwatanira Karembe kenda maendeleo jetaruiriro rera kethi buku wete then ali kutita unte kwanda turitana mu Meru njira eu nontu no yoba kuritana kangwanda kuga atiri narua gavana ati kuni DMCA ground kenda ikia maendeleo gavana arenda MCA parliament assembly na ntukwera ndura kanta imete ntukwera kithinji ntuo MCA okwa akare gokurukiria gavana budget tugekira nguu imwe noe but no ndumwangira tha ina mukurukiritie budget teu ntina thina na kithinji puru ile inge gavana aguchetha isiasa no the other day to amwene akiuga akura chiaringiro ithandatu ngwata o mundu wonde agithia ote mundu otije senator ate budget egwita kurita ngugi wondini no ndu imbia akithie kya gavana omba kuwa kiromba senate na akaua senate nda itebi akenda kuingoro kethwa ariku omba kuthunyiko ni kethwa ndeku akenda ompinga au ke kimbeche nyingi muno nenkere nikyo mbete ngabute yo awire ke wimerep au ke wimerep kitana mbeche nengero gavana keda kuri mundu ugiretie mbu antu ndene Meru keda kuri mundu wekethete antu tekana ukuanga gwekethwa ingavana kauna mwangaza ria kreito arari ndio gitini arauma isi west south or wengine ngugichawe chiekuru na budget ya ekuru ankurie ndula mbere utathoma bio kwenda kuthoma thinira nene ina mwananchi no ngwata no ndo ankuria atiri gavana aringiri kura wondi chionde 45 ima na aringiri wondi chionde 45 ena ambecha chia wondi 45 chionde na plus thirikari ya favor emunenkera ward administrator emunenkera chief officers na emunenkera directors nuguigwa bare mbio bare accounting officers kede ntatori kwa mbio wondine ko ndenda mu Meru amenya atiri wona MCA akurukia budget then assembly eutha akurukiritwe then assembly ngavana utino bagwitana na MCA kaire barabara ibatere kuremo kunde ndothi ibatere guturwa kunde ndina mangavana na batere ku apologize kria Meru bonde kurunga mandene enatho akauga Patrick na tunywa machini eje
kero orora mu supportete kawera ate go punishi Patrick anto bara go punishi na bara bariti no gwigwa ni anto ba ndunene no ndokona ba mobo beringa mpe batunywa machini etambi natho na bamberie dede uga antu bakwenda mento chemotherapy mento chemotherapy bakauga nete na no bakarekeria ete bauga nete no ndi Patrick otokugwatanira na ngabana kate kugwatanira na antu bantunene kate kumenya antu bantunene wa muringereta kura with or without Patrick antu bantunene babatere kuona maendeleo yes because it's not a favor it right ya antu bantunene kurito wangoge without MCA na inda mone kaira wakiambi aiketia mbeche cia Meru ile ichangini antu baruire ile ichangini antu ba kenjae ile ichangini antu ba antu betwe akamata aikiria gikundi kia kiambi au akai kana gakwa katwendene nako ndendo kuria atiri ile aretere ikundi bya ruire rwalera bya kithenji atrima kithenji abundu kera mwitone amura choko roro kaura ndeko ndo ndetera mbecha gwakwa ngabana nareke uchethera ndo akiri with or without MCA ikundi bya ruire rwalera ibwatere kunenkerwa mbecha na baite diabio thikera bwana bo ibu ngwa ndamero bathikera ndula na ngabana gutwira na chokera akiuga na kuga sore mbuga no muthikirite bwa nya babwe nya wote gwabwega nao ibo ko mislead wananchi ataugire sore ndura goni ngota mathai we lazima tutema ngoga yanga kanchana kauga murungu baba ndekera ngotama ndura anga sijui nini murungu andekera anike na mbere ndira kwira sore well murungu rombore kiri neke murungu ari kwa mbere eta mwando go reconcile okay ja ke goni to thithia meya ora ko reconcile na mutono nya kombere okay jo mpira ambio sore na njenu ni kuwa nkorone otomba gweta kwaria na kanywa obatere kuwa nkoro kaigwa nkorone kwithwa ekwa accommodate that is space ekuwa sore Yesu Kristo wengwa imwathani na maage takiria githithia ogoti kata ithenya githithia thego tibathuri akena mai murungu kenda bangana na bomba kwa na nkwire ndura mundu ro batere kwinama no ro ri iguru na ro gakwira ringira president Ruto ri omwana agi Ruto wangu akenda korokoitio wa akejo wa moji yao kwa uno batere kwinama kwa ngabana ro batere kwinama akejaja na ngabana nkoti migambo bora ugire na she is very clever de ago chethera anto akiri augire atire aginya keria na tureni bwega agino tuno muntu mo defiance na atenda kuworo ko batere kethira kwe muntu ndakosera na ndekere ko ikoromborekeri o rende ko no twe kethira kidate uga ikira kiripo yewe kethira na bati mzuri antonga mugutano au goni ndiuga kethira kuri muntu ndakosera na ndekere na goni bara bandhoretie nkubarekera imu the same person ora wetire egembe arauga chore 70 kadabu kori waraka mono au nkwero sore era nya yubu etietara we mwe mwanto betara mwaka 70 na I think ora kwenda gukwera ndula tu senators bamwe beire baturekera moro batwira na inda amenyere goni tokinya samoya tugachindo atwire kaba kwenda opanishi ya Meru aba kwenda opanishi ya Meru ndo no bongo baithurere no gwigwa baka yake ao no ugo ugiro onda kuti ora ba ugire kenda Meru baruhunyuka na bathoma bamenya kuthura na abo bwega sine kuri ateta anto ate kura ibi atumira wona engwa trendi na arari no to wamba bwawe areje tero no to 20% na koneka ruire rwarera okeja gweta kiruire which you cannot prove digera igo prove nga prove nikero ndo tekwa na prove ne rugitangira kana na taka woni okay prove digera okeja gweta ndene ruire rwarera erere kana residence baruire rwarera no ndo industrial park ria to amechuete na credit murungi eja gu implemento ne kaura mwangaza eriwo 35% I think that 35% ebatra kunengera residence by area no gwigwa okeja gweta au company re kolita no gwigwa ne kuma kwa bakoria ere kwa industrial park ne kuma kwa bakuria na hivyo tumeona kuria kwengwa angentere mono na thura nauga every mweri akeja Meru
te ya Meru tutethia akeja Meru kona industrial park ketha ni enderete bubwega na kenda mbete cia womba kuliwa eje kwaria ngugegwe ni ugwa kana kina the same case no mwana ngo ndo akonya na county re tongeretie na egwe rigetie no kuigwa na ke tira mkwire te favor president wewa Kenyatta influence wewa Ruto araugere ke tiro na atonya ke conference ko aria na mundu we wajia amuria ke tio ndibonete ibogete onge na mundu bakiaraia na bote social media president akaraia nio bauga ibaonere tionde kankwaga na Meru ra ndego kathonera onere tionde na president na aringite conference akirora mundu wajia ke ibaronere na bauga isasawa na ankwire intobia anto biteringa campaign na kumincha ore mutana na kumincha abatere kwethwa in the next 2 weeks okera kwethwa interview bitaki na ibigori na ithirika no tefebe kuthithwa abatere kwethwa arisainete na kauma na ageta nondo chestone te kuga na nde ka kutugeta tuthaithane kura kwenda gukuthi kuga ate bwana Ndula governor otino agaturirwa maru ni MCA kenda ngugeritwa incitement ngaba yakare kananio na uge atere mwankira thaiji MCA bakora kuritanira woni na ngugi te kanto baruire rwarera barega kuthikira ngavana na kama tinto beruire rwarera ati kuringa siasa eta aikanirie anto bauge akureta ete kwa murogocho eta uge sasa ontere na murogocho ndi to bienu te bibi ete kwa muhirigi auge te bibi eje na igembe auge te bibi lakini ite apanisha anto ba Meru auga ngaritania ngwena bantu bawe komi inaonga ikinto bya Meru na araga ikia iba muringire kura na ara atreta Meru bo mwenge no ntore atina warengwa ka batere gwikia na there na tukomba kuendelea bubwega finally no nere ojo gwetwa koi officer wari na kungenta ko ne mono akiura mwendali ali toka weri arari chief arari acting chief officer o trendi okay kwa muntu wa trendi na gweta akari apenya akiura muntu ringi akura na akenda inya ukara ka kurira yakara ka u araitero kana thithia ije kagote bugi ndena ma mundora na choke wa area antobanjia uge ona nenkeri beptini ona nenkeri 10 ina nenkai roto batere kwero nya account ira ye kairo ambecha hii mbadi ngaba atombo karana ambecha aora mundu innocent akiwa imo nenkerete to batere kwero nya account ine na signatories mbe chamo chedrikali tene kairo ya mwanki no mwanka kwezo kwena officers ba account ko office ora kaweria gweta kwa area antobanjia abatere gwita nguye wono ntuni accounting officer akaebanira Ciaca ka resign siasa ageta koroma magitike ali no ngwata no ndo ando baba iteta karango thio na batu mo ingavana no ndo kuna ko weta ngavana akawa ngavana no ntomete no batere ngoni batere kwali ozo na abi ko uno kuona ari incompetence ere na meke na mamonka officers wogwe ndura no tuno tageta proceedings ina ngavana augere baroga cia fake iti cha resign oteno augere auga ibarea akauga tegoni ibarea ko mantu yara ngabana adhitangia jo na jara yari jaire inetikiriria kwezo lakini owe bareko lakini ndo yari political process akitate lai Ndula de ndo mpire lai cabinet ngabana si na bau bange chief officers ndene mwaka jomwe bachenche tumeidangana ato yikinye example to the sampling to you department of lands ministry of lands raiji keda no kuma abo bara to mu Meru kendo me akawira titana ile na tongoge echenche to minister ja maidangana well iwi ni gwewe dikera nyango ndo kolia it is a business kwendro aichentia cabinet kuringana na mworoto yake bura kwenda thirikari wejita it is within her right kwendro aichentia cabinet whatever many times ndarega wafa formule ndekwa noeja muntu kanya no gwigwa akomba kongwa taraini eunandiketha kuna makosa antubanu abathurire na kikatiba ena watho ena rutha ro kwithirwa aichi na ndiko twirire bantu kwenda nduba bantu no twirire atire kuri antu bathatu tura turinganisha ngavana Munya ngavana Kiraito na ngavana Kawira kenda tumenya problem incompetency ngavana Munya na anire ngavana Kiraito na anire na tubi ba anire maybe no to bakwithirwa atire batethiri mantu mo ya Kawira kwethia and that is gaburu ire chiekirinde ene Meru ketha kwa tukwira otino womba gweta gutirima inyebutire mwe
kawira ongerete You know mheshimiwa feels like ukaja kutaka soko chonde ile Ciaki feels like atre bwana Kalembe ngo firo soko ile chonde Ciaki ndene ya Meru Ciaki ne munya na kiraito ukaja kutaka ndoje chonde ile konyugwa mbwaus ndene ya Meru itia kiraito katwalie fact nondo iya tukenda kwalia itore mu Meru evidence na fact ndojire chonde nyunyagwa na iti mbwau itia ngavana munya na ngavana u nekenda tomba ko compare no te othoku no irazi bya isi ndi bira byonde byaki ibya ngavana atamba miti ibya ngavana kiraito na ngavana munya na iyo to kuga atiri te kainya ngavana kawera atomba ko perform nkoroki eba ubo bairi ene ni areke small revenge no kuigwa okontungania agota against gogwe kambete me iwomboria kiurege kambete kwa ore no gompenda baba ange ntuvenda na tankwenda ikuga ngavana ari panishi anto akari bawondi winge nguruki urago panishi mbio MCA ndiri kuya atire ngwe bongo enda kwengela Kalembe mbere yothiria wende enda assembly tu wamenye ibo be na mandate ya kutuma county tangui kuko tu aburu officer na handiki public service board aweta kwaria kwa bwena milioni 15 embibi guria bomo salmon na bwena uwezo bu officers bonde baraba geta siatene bareke kuritangwe era baini the public service board miaka werete nani tikande kini ni ikawira na ritangwe gethirikare munya officers bonde bo bakwaria baeta kwaria endeke ogera MCS re no thani milioni 15 na MCS we na mandate ekisheria yokuria kiuria biu babwiri weta bakelesa ando abathugiria MCS rieto nya MCS ba assembly Meru baretherwo o antu batine tumi indonere kinyonge nominated MCA aburi gutho akiabdi akiromba akitulairia marumu ntoro ringiri kura kosike twe waringiro na kiama ka UDA utegiona nomination no mheshimiwa Kalembe naito ena mheshimiwa ena ngabana nara Mitongo akiweti MCS bau utugeta gikawira bo twathina muno barekilugira kiuni imagine mwaka assembly Meru ngobera wogire baminyi bo bena uweso bokisheria utioka wira benga lakibo ba mwenga nyaruyu na oke na matuku athatu wethera ku officers bakuringa siasa bakulungusho Martin mbere TV eweru ngwenda MCS ba Meru bweta boya atua wethera muntu agwa no thani mbia no thani agwa royo na oge no thani mbio kuirio mo salmon na we no wezo bo wetanto bonde kana Kalembe tika bakore mu igurita ngwe so ibogera balita ngwe now ni kwenda tuchenjia ngia kidogo ya rurua turana rua lakini mutembei Kimathi MK ya rua atire lazima mungeleta panelist wote wenye wako against governor mutembei ukakwithira no thiatila ichungike siasa recently antoba supporters ba governor Kawira Mwangaza baratuita au patutira cia the last minute ya mubango yo so really mubango no mwanga yuendelee TV no mwanga itana right so kila no to meia jao anya beta sadi to chokere tu bete no mutembi kana we it is not really ti makosa yetu actually ne bobo wote ta na bakare akoya so it is ti makosa yetu kwithwa batea ni botu ita bakare akoya it was important kwirabu and then Fidel Mega Boy Arua Meru we are taken for granted that is why we don't that is why they don't want Meru to be divided into two counties. It is the high time we hold our hands and say it is enough and enough. We cannot be important during elections only. Nawe Lofi Kim Styles when doing coverage our governor meetings they present Arua tutikava mechamano ya governor. Really? Tuari kinya live kiri World AIDS Day tuari live mchamano yu and later governor eta mawa tuabwithirie mchamano yu Bithika Soldati Arua Hai Martin politics between and development should go hand in hand. However, our leaders should bury the hatchet and unite for the betterment of the county. Nawe Fidel Megaboy Kawali Martin, I'm
recommendation. Actually, I really support Kalembe. In our level 4 hospitals, we have people who act as Google Map to direct people in chemists to buy machines. I've been to buy medicine. Those people, why they take one person in a certain chemist, they are paid 500 per person. So in our hospitals, you cannot have more than painkillers. Hizo zingine ni kununua. Nawe Somi Modome Aru, I think these people are misleading Meru people by inciting them. They are just speaking rumors. Really, I'm missing nawe Ken Kabiksa Kawael Martin. Those leaders seem to be petty from the way they talk. If not, they are so bitter with the progress of Meru County and Kawira Mwangaza. So Mantile complaining because he's not being called to pick medicine at the hospitals as he used to when Kiraito was the governor. Mr. Mantile, if you want any services from hospital, kindly go there. This government is so transparent, not calling big people to go for medicine in hospitals. Okay. Mwirigi bin Medekaru watching from Andune Adwana Kawa nawe Morris Magajua Kawelo Martin. Those waheshimiwa should stop inciting Meru people at all. Hii maneno wanasema they should have presented as evidence. Mama zake ni 10 bila break. Ni Morris Magaju. Hatu kidhimu idhato. Hello Weru. Weru ale. Hello Weru. Halo matendula habari kumokoro. Onimbu kabisa nande yawe. Mareta ya kompeta wa deskenywe. Yes, kenywa karibu. Yes, kederia Mantele Kalembe non kederia Mheshimiwa Frank. Nda okethe kabonde. Yes, oni buraba mbike kuwa. Be anda kwamberia manto akawera tukwera umete Nairobi Senate. Era uwa kedra kwe muntu kedra kwe muntu ndokere tiempo kumurekera. So ikomaniza atare anderi pase ate kwe muntu adore te ikomaniza yani ate korikoganize ate na makosa. Endre kawera au otebu uwe au na goruwa na uwe sore na yatakera ato anga na uwe sore. Boya ele bo bakuanga zivitare ziondezi na dawa maten tukuengenda tulogere na pikipiki na umianjara. Pole. Ueta zivitare ate otenda awasi zivitare kinya penkila nda romatin. Inito ati manena Mheshimiwa Frank ndamuria mugoro na ate gogaro no ndunya zivitare zetu itena penkila lakini zivitare oiwo yuto eta matendula. Kwe na ndubaba ko directive ba kwera iyo nkonyara weta kura ndawa. Watu raunge tine zivitare kwe na ke mesi zaidi ya 20. No omuntu ata vimwe vimi anga kwe na ndaitaro ra kwendia kwera iyo nkonyara ra weta kura ndawa. Matendula manto ya kuwa ma Meru na waga ya kuanga Meru konti niyo namba na healthy. Manto yuwa Meru buru iba kumenya buru ti oma. Bonge na bo matendulo otamenya. Tukwe kawera aliongeta na wanga are je kangeta are tanje navo. Are ta kere antu. Antu bandu vibarawe tuku antu bandu vibareta na fogo mateni. No ndu igware na kawera na arete antu bara ta na kena muzemani ona nonto muzemani yu ate bangete. Na tena antu ibagori noe. Na kumenya kinyake viate a. Otera antu ombe ke otora muzemani ona yowe no tuna barongo eti bakinya mwisho. Ende antu bandu vintukonda kwera bagongometa mnono ndo bonde bare kinyete au kangeta kawera mongaza kedia ke muzemani ukangeta antu iba vitandu vile bakiwa tuandeni muzemani na naldo itore ibo aya to tanyani antu giviki to apore aboya to ende ndwa mai kawera ko bwe dinare ke ko bwe akara ka to mabibilie bomi twegi on todo marieto Mungu akazoma nguvu. Tafadhali kawera mongaza bishop. Nara ke kweta akiwa eta waka bishop kawera mwangaza bishop kabaina makenzi.
Okay. Yes, kama Makenzi ora burua kungera anto bul wakone kana manto ibakwete lakini ke otogoro anto pole na we barongo asia ko no bwete na angamero ne te boya mero te boya matendula anto bonde be nasira te no mbe ya ruare we no nda kologera mtu mwa ya wanga ngavana ni mama anto bandu zikawa kana nunu ito bagenda Vemura indio yeto tu vya bweze tina go to indi. Non to regembe centro. Yawan na go ko mwandali. Umete kantene au mtu ayakuanga ngabana ni mama mtu murungu amutevere kama tokere. Thank you. So ande matendel ando bonde benazira na ko wela mwangazi manto ya ko bwezia na ke ko bwezia manto ya nuazi narora mbwa TV kangera to baita TV. Kaka kubuze kendwa mazia wa maten tetu mnaendeka hivyo nyingi hivyo ya mkuru. Thank you Henry. Asante. Na please wa tuningira timo keep it short na twari miambo te komena area. Hello Wero. Wero. Please wa tuningira timo again nize sauti ya TV yako. Hello Wero. Wero. Hello. Hello, Martin. Yes, sir. Oni bui kabisa mukuru wawe. Ndagiri kinya oni ulele na ndani. Yes, done. Na ndende ndakuga atiri. Bere manko ndakuga TV weru TV nevere TV ya lingi ba dimoka mashabiki. Kwa toko Andres ya tongeria to Andres na njira imesima. Sure done. No TV tutege chingia siasa itari nene. Tukaga ni Antoni. Ingwetikanĩria we done. Kwa mbere manko ndakuga karembe no muchoke mwere audu. Aguo banga bana alikia maendeleo KMC barao mutapoti bonka. Indone ngavana alisa indikie gembe na mono jiti maendeleo za indikie gembe. Ndipo kwa KMC bonda ondi ngavana aleta ondi KMC ke barao mutapoti. Ngavana wetu kuona ngavana kwenda kung'anania Meru yonde Israeli hizi mwana na maendeleo ya kaliumwe. Yeah. Kira kuona ikiendelea tuba kuona yakaba kuzuke Meru yantu ya bakarembe na bamantiri. Rabe na ende ni agenda kio kana bena agenda kio ya personal. Na ikuwa kinya munduro ko batuma ba mukampini kana balingirane Meru ndikuona yakakagita kuina kanya kau. Meru balikitio chioka na kwerewa. Na ngavana ora bakakura nya 27 kulingana na mtu ngwira ke itire te manza tukera kanywa kana ya kuruithania ntu. Martin ibwega. Thank you Dan. Asante. Hello Wero. Wero. Hello. Hello. Okay. Hello Wero. Hello. Sorry. Atuike mwisho. Hello Wero. Hello. Hey. Hello. Hello, karibu turare na umukuru. Okay. Hello Wero. Hello. Yes sir. Kome kumakajene. Yes kome. Nande. Karembe unu ndigwa kalia. Makoto ya kutibine kore perantu bagesti gabana. No bauba ngavana na no ntubate kwenda kweja. Bairo otero mbakumwira ma kuto ngira ngogete kiria. Bauna ndi patura kurwa na ngavana. Karembe nengerwa no twatengu geita buru kwao. Bauba ngena bone acha fara ba tingata ira tumantu ya guru. No tubona ndu kuba bakiuga ibari no na ujenite no kabengero bakite sonde. Na ugo no tikire banga TV na twatikira tundora maramba yetire na tokere jo ndubwanja. No tiro uwanga imba ya kyanga kaniro. Ugo no tikire banga kapita.
ora tuje ngabana mama na ngabana aitangulia na utino wasizete bungu uno vya kwa tutumba kwa dekiawe ngabana ka utangulia mezonze yende antoba mawanda ubange jabange bara ubaire uba tiko mena habari no to beba baya ginisi no mura kuwara ira ugeduto na itangulia Thank you. Asante Kome. Okay, tatuthiria rwariro twitakie rwariro by partisan Kevin Kirimi Facebook arua Kawira is so much obsessed with giving goats and cows. Show me a single meaningful project from Kawira, like functional water projects, a classroom, a well-managed road, a constructed market. Bursaries are a sham, etc. Governor should wake up. Meru is not okay. Muridho Ngire arua, without antipathy, Meru is in the wrong in the wrong hands of figurehead. Okay. Godwin Zimoroki Arua, we are happy that we have a sober leaders that can tell Meru the truth. Mama is not equal to the task. Karuti Junior thumbs ups. Na waeneri Arua, the CHV's kits is a project of the national government distributed to all counties in Kenya. Apart from kits, the national government has allocated a stipend of 2,000 shillings, which the county governments were requested to top up with another 2,000 shillings to make it the money 4,000 monthly. Meru wamelipwa ngikioria waeneri ya Korea. Martin, 1 minute. Yeah, very quickly please kenda tuthiria rwari. Barani na my brothers bara maybe bomba kwaria bakuwa yoro karie no kwa ingwe yake. Martin. Ukaliunga Meru ye. Ukenda kuona alama ya ngwisa county government. Uria ngwisa munya na cia kiraito. Ugaweta mutharara ntubari na kwa ureli thokwere wokwa itogi na mbeza cia county government of Meru. Yogi na mbeza cia Ministry of Agriculture. True. Ugaweta kirua nara kwina iretwa ate Kalembe ya Ikwachi. Kwela ya Ikwachi. Ntuge. It is national government project. Mantu yara kuona kinya nathu machine ira kawira haya na nathu angatia tractor angatia ambia anga nini yonde into the national government. My big question is this: atana ya baba kwari bakuanto bo batura TV ni batekwelewa imbi bakwethia woni personal nde Franklin mweti karuti ntiona kintu kia wikumeria aikata across egembe north egembe central and egembe south ntiona ntu bomo bakuroma mbua ati untubo imama kawiro thithiti ai kumatoka maua tetha ndivena na kumicha kurura sibitari arure sibitari ogete arure wingi okete aiwe ngwira yaritikira itu ni amatogete na kumicha weta kurura eta thokwene eta stadium ya maua era ya thithirwo na 20 million mbeca cia county bwana Martin mbeca cia county ndigeria Martin mbeca cia county 20 million ire cha tumekira stadium ya maua eta kuone angatwa eta tutewate magoyo kuna arua so mandra mgavana ndenda ntu baraba kwaria muntu akaria akawandre ari akwetu thoko yoko ikawira a kudhurambo au yere ni kunyua barabara ithatu arenjere itietete boya oka isindri classes ithatu cienaritoa tunde as we are talking Martin kinya pesa cia isindri ira ciandika wa cio choro ciandika wa cheki ite na mbecha bakerwa January iro boeta ku deposit tetha iba thanwa January so ndenda mtoro kwaria karoma ora umete na thu akaroma kawatire wimumete na thu kwina mboa ithatu kwina irasi biele kwina irasi bina na kwina barabara ithano ithithitu madam governor tukeyakangeta the same lakini tupotwera wona no kuona ngari thiurunkite komatuka sebura kiros ngambi poka wa kwengwe koritwa hakuna kazi inafanyika bana Martin na ukiongelea Kalembe you know let us be genuine to the truth to ourselves today Governor Kawira, yes, intobira aranikana ira ni national government, but still kinyambe chirachi ya kile county kinyachio ni national government. So we cannot really 12 billion 14 billion. Lakini na mbezi ya national government. Bila bikoya na Ministry of Agriculture. Mbezi na ngiri na ira ingeti kwa na grant na ira ingere kana na ira ku mbezi ira ku locate the county assembly of Meru. Tiaroe.
imbo uyana ikunyua chia barabara ni yana chia thoko ni yana market ni yana no tukaringe tuma itwete maua Fair enough. tuonwe Fair enough. Okay, ya gutegera ndani na kome pena bitterness nyoko igura bakwaria ndathithia ntuku imwe ndeta kianjai ndathiurunkara ng'ombe cienda irua kuri antu bakwenda ngavana na kwi bangi bagukipinga ngavana ndathirima kaunja unji na bana ndi wonia kwenda kwathura no ntubu ndina ngiri 20 kiri antu baria bakuga ngavana na itete ngugi ndene mwaka jou kwi kithima gikunyugwa na mponiete na 20 ndanengera mukuru joju ati muchitemo yoju athangaranire bagare bakiuga na itete gwe na itete mponie nini muntu ajuke ngiri 20 ompere gikiri ingavana ogitete atia wenjete na igukunyugwa na itete gwe ndekwenda kuga atire ndula ugeja gutegera Dan akwije na ume muno auga antu bara bakuringa thimu na aria ibaeja nesima bati gotire aronania othe siba aronania au bana gwataki na mbina nini ndina ma siasa igekirwa nkorone nekirwe maurine ndina mo te muntu tagwire gure akawira rathiurunga agitara ciru ithandatu na 12 bilioni na tekara ita michara tekara thia yara tarake mumu atumiro janja ubunde nenga kira itu teka akiri na nyoko gwa kawera atengwa tukiri no gugwa no gatokarita na antu nyo orarita nire mbio antu bora bangi na nkoire Dullah Lincoln Abraham Lincoln wa America augire ukaja kwithirwa ukatha antu bone na barege kuona na bone makara ja mwanki bakarire makara yuja mwanki nyuma ne ao ibo bakaraira matoro ura jau no ndu bakwaria kinyoka bera nture uyo bauge imbi ibara nkwire ne antu baraba Murata TV kuma rokire mwanko goro batega mucene TV ne ndina ma ndenda tubatana na Dan na ndenda tubatana akome wampere ina abare rojo nkaewa wero TV mbite nture ne chiao bamponie ngogeje ne ngavana eje ne ngavana ndura ndara kugaruka rojo na mpuga ngavana kawira o bangwate bampendie kwa liama iroka iroki nyabu tamu mwaka nyakanya kwa wewe mheshimiwa is just na bila ante kwenda na ndura bila ante kwenda ne nyawo we impeach ya that bila ante kwenda na ibo kwenda kuimpeach CCs bake bakaroti baiba sainete CCs ndura bila ante kwenda etera ndura bila ante kwenda nte kwenda inyawo we o mislindi ameru uga ngavana ategi ngugi ndira ategi kanya liria ndura goni ndaringerwa kura nderuirwa ya tariki nyanya mweri jwe nana 2017 kuma leo ndoke bibilia na ndatonyo obitine ote kanya ntenako na iyo kwiragwa never ugeya kwithwa batwe ukathikira nugwigwa mugambo nugwigwa jura jwe nau no ndo resources chonde we nachio chapa kazi nyamasisha watu na kazi oke kuva mndu no tunyamasisa na kazi na agaita ngugi no kejo twira no engo ake wangangetwe mundu agichianganga ya wengo utipata kuwa no uchiangangete kinya batu tutonya 2017 itu angangirwe president uchokera kura na tafa form na kwe mundu ya ukome auga katero krekari goni ndengiro no ndote ngugi nditete nda otewo ndienge ndene ya Meru na baba ga test turithima bibinge na binyunyagwa eja muriongero ojo kemwe 11 na ibinyunyagwa bie na sola bie na matangi na bie na bioski na kera na kona kumena nataka wero ria nko thioronkia tumera twakona au one Rwanda doeka da wanyanya na doeka wa matunguru it is publicly nyo tinange kweja kuthwa benchmarking ote barabara ingi ti atronde ne Meru na chiekirwa maram iro ire rwarera na yuto mampali yango ndomwira atire okeja kwetho imaendeleo jaringairwa kura na nchokere akaire karembe atengethwa ale ome ko kwina factors inyinge muno nugwigwa
echa ruritho rumena anga mandu ya tena are jare tombo tuma muntu akengwa mbio nukuigwa ruritho mono tombo tuma akengwa mbio kurene so na tan kwende ikuga ndura thoko eru ile rwarere igoni bakete from way to send na muntu roretere kabau kaandiki go commission ikawira lakini wona TV newe ukona jeka no wakete thoko mbio eru ile ukamwakirinde tieu but igoni ni bakete kuma scratch mwanka everything buka tugeta thai accountability kadithwa ikaba wake wona kaandiki ngavana she came to commission thoko eti kuraje mugutano ria etora wa TV negwe anto bakona TV abakona jagwa wakete thoko emugutano but thoko emugutano ikira ito wakete na MCA muraga ibo bakete mbuga kawera getere ku commission ito aria oma tukaithania muntu aurania na twaro bilioni chietu na tuketa ambaye chenga na grip na tuketa interview binge bya national bibi koja kuongaongera kidogo twethro ambaye ingi nacho muntu na karere ya ura karere cha wimerepu areta achionde yes mantile au wandikira wa wendawa dembwire ndawa kan ko compare sibitali seru na yarware wende na insurance ya weda sibitali nyaga kan Nairobi hospital aminya buriko so ka daktari ako advice agwende anto tumira beshe yi sibitali ni bwe yo ewe ndawo yi po yo bwithiro kithimige weta gurishwa ngiri nyanya nara yo bwithiro ani utheri ngona tikambe tanyo kiampewa ni sibitali ntugu yabui ngone ni anto barabange bakawainda ibonere service kwa na mapema so kango compare sibitali si antu kweu na shero kawira sherwari Martin de karotena na kwirira anto bembe bibiura neti abo screening munye ngavana uni ndona ningwa mweri utathira screening itabwithu na nyawe ngwa keya I think nyana mwekoro yarita ngwe screening onto nende cancer yari kwanjeria omuntu ata sibitari cancer so yo twenda yabwithwa yo twenda ngavana athithia kenda tutethia anto bara mapema Martin yangu etangashangira muntu ngirichi yako 10 aita kutritwa cancer akiakutho screen yo minyo mapema ntege lusi mbeche yu so yo murimo twena yo na ndenda Martin ntoba kuringa thimo kinyaruri ngi utikubabariwa wo tetanto bo uimbonete kishunge gegathirira no eteta mweshimwa muguna are akwiya kira kingebwo so ibere anto bo ibeye bere anto minyoke yotho tena material okay kutho tena bakuo te ya Martin so ndende nyabara bakuringa thimo wabera ibakwira ere ngwe iraba kuona ntoro iyo nto eriku wonde na example emwe ya mbechira cio churuira karote wira ciana banasari ndonere kyao narako kyambigaro na kyao ngwete kikuraya nyethora ni nara muthia na kwa enda kana daraka chukuru emwe bakero beire sek ya mbia cio churu bategwira nembe ciana be ya ntu kwembere bashia so UPS or education be ya yile bake ya komite antu batanda badatu kenda badano chaki beta ku bank leta cheki yare chiringi ngiri yile I think shukuru kan kolo no nkolira nge okwira cheki ngiri yile bange bakuma Southiment bayero be yire cheki be yira ntu kuitha no amutindo eke yane chiringi ngiri nyanya Martin mwana omwe biraka wira ako kasia byanto agera agwa no kundia na bantu uchuru atari chiringi thandatu shurambi ekombe ki uchuru thai chiringi yana kana inya 50 leo kwa mwana chiringi thandatu no gera mwarimu akaire cheki ure koshethera Meru akiri so twera Meru uma endro gwero katwe na yetu batu bitu kuimantu ya yaunda waya chiringi thandatu chojorore ya muntu akawero omwe na ringe thimo no ntoba iguo awe ti thandatu ya nawa chiringi yana katukorongo era kawira na pole na mantu jati ja kundura jako no kuona okioro kira wa kuri antu ba tita antu banga bana ijangana batu etabaite ijangana batu etabaite okay ni batu etarodo baite one keda onte go etabaite na security yakwa ekononto patekere ko yomporira mwarine muntu ali ke wero arodho arariria kawera arodho adia ndege au mare temete au mara ko wero akana kwa wembio dotekere ko temani na nguns no ndo ko adia baite oro ko divine baite kawera itu ali kwa ku
Ko weru ikauro yo kake. No to weru itona igitanga. Etawaga bare agweja. Itwere miaka te kuthira miaka 10. Gavana re wimere. Ire eta muntu contrary. Nawe ndene baite kenda nto bejo kotata kiuga weru. Ko weru ne we sima. Tegombea weru na baite. Weru ne betaga bateya. Ne we sima. No tu itona kanenya batwe to ambigyo kalia weru. Lastile mo kuna weti are akweja. Kitunge gira kilogere. Romano eto are akweja. Romano ne jire. Na duarwa ko ngeti ara ora tureja. Oh, tura kana aruna. Fako nye kangeta yonga ima inyo mwara na mtu atheta miaka 10 Romano. Katwe diatri mheshimiwa. Tukendelea tu beta bare akweja, it's okay, but asanteni no tugogo bora chwa ba Wero TV. Thank you very much. Now moving on swiftly, tukibalani na manto ya Meru no ntorwarirwa report ya bipartisan nerethero yetu Meru na president wati na kuwata mbaru manto ya kile report ye na chokire nkabo sana akameti ba rutereru, lakini seems like report ya bipartisan yoba kuithirwe kiathurana bonene sana, both rutero wa thirikari na rutero wa Azimio. Nuntu tayari Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Jeremia Kioni nibo kare akaba ku read from a different script nere kuthomwa ni Raila Odinga na Kalonzo Musyoka. Kire ngatheti ya Daily Nation ya kiumike ni bandikite bakiwa bura former president Uhuru Kenyatta erire kwithirwa akiathurana na kuiria rwari ruru itana mbere, lakini still rwethiro itana mbere na nende ni kuyita mpatho inyinge sana kire rutere rwa Azimio rura bwana Mantiletha irwari tumegethe no thamire, but then still kire rwari ru bwana Mantile, you know, Raila Odinga na okara akawe iti referendum actually na were netiri referendum na kire metho yantu abainge ni yaka Raila Odinga kwenda tumira referendum weje na manto ya bipartisan akwenda yatumira nonto bo siasa cia 2027 kenda imwethi relevant ukirikana 2005 Raila Odinga ni referendum uno yatumire mwanga kwa bwithio kiama kia ODM ikyo kiku mwanga thai, so manto yayo this is really about manto ya 2027 na chia 2027. One Martin. Yeah. Menya riraba watanire. Bathithie. Na iba kolome bari. I think kwibo bonere ibo babwiri kwarere. Yeah. Koko tweka bira bikumania na rwari ru referendum. Tubwiri wetakuo. Yeah. Ethane ya Meru tukore shuria ri county kwengelo irare rashwa. Why? Meru itekesho. Winde mo Meru ibendetera. Usino tevinge nkomenya byako bibingi babo bararasha myarwa ndwari mbige bararasha nya bayingilete so birabe kirete bawatanirete aidha ibo babwiri komenya agutho ni ko referendum bas twetere au na muno ende na tutore Meru ntuto kuibwe ende county yetu etekwo nde ingo saluti mheshimiwa mporo muno na ikameti ayatake kameti na ntisimbi batomere yegerwa keno gatoko paniso ora toererwe central ke gatoku nya ora chairman ko chair ni Kalonzo na Ichungwa na te Ichungwa we ari awikira county ya Meru nyayo yethro at least ekero ariero na batu tugwa toirongo ne rumwa so no yethro gatoko ya thina enda muno anto Meru bamenya mporo na tuthwaniretie ndira itite ke committee u kututhetera na kuenderia tora Meru ndenda kuminya nya woni muno county winge 23 ri shaenda enderwa ateka ko omurungu kagora murungu ati nokira gwa ici arerwe kana na anto boba bayenderie so ndenda muno leaders ba Meru bolele no tutho tukiura ona jira cionthe bado tukirita onya ki map ya Kenya kusuga kwithirwa county ya Meru ito qualify kwithirwe kwarira chwe itango Kalembe ikaunti ngere kwebwiri ko ito Kenya yi bado twina nthi kwana twina ntu bakwana so ni bin the tram nonde mo Meru ni wethera kwe county karirwa na kwa tukatwa kinyamantu ya referendum na bado tutekwirigera Raila tutethio tutamo enda kura kinya kwa tuka Raila nako wesa bakemani chungwa tukaritwo kuo tithina ya Raila bado nura twaere bado tuburi kwethwa tukelo mu Mount Kenya no ndobo tu support Meru ya yanwa so
ni gugotwika ibakarire nthi na baetikania i referendum ni yetereo bila bingi kuona Azimio kuwa at least bikueleweka barua batawatanira ke ngarama ya maisha no muno nginya unini tuwa ko ngwataniro reo ngarama ya maisha iri euro kusaidha ni bibi otomakarua toroka either kioni na bau bangi Martin oke akwenda kuolele Kenya areri ni kwenda mtu serious ugothwani antu bakawainda witithia maisha etho gwitithiria antu nabo njirenge kuona intubio basukuma wethru ithiringi yaitia ethro akwe antu rabwithia yomba utethia antu so ni ndina tashwis na warieru kusi batu muno Azimio bila tweri bire inene ngarama ya maisha muno yeta kwarirwa so yaya angiginya woni kwa tuweka ngarama ya maisha theory iba bwithie nonto ibo bena nto baba inge bokelogia exactly bwana Kalembe nonto kira kiatumite rwariro bwithwa nikenda kuthiria maandamano yara yario ya Azimio maandamano ya Azimio yeyete nonto bore wa wate ku ngarama yotoro wite bonene mauta ya wite thwa mutuyo witia and all that. The reason why rwariro rwekirwe nikenda kuthiria maandamano ya Azimio yara yari yekwa so deadly anto bakwa and all that na bandamana ira ngarama yotoro ngarama yotoro itirarirwa kiri bipartisan yeje na president aroma kawa ya mapi nontubwa rwariro na report yeje it is okay to support mantu yonde akabwithwa Raila Odinga na aretikiriria arawa report iko sawa Kalonzo na amwirire report is sawa but then ngarama ya maisha itirarirwa bila biariritu au ni mantu ya leader of opposition kanya ka leader of opposition kanya ka prime cabinet. So mantojera Ruto area mbere ya kithurano president Ruto area mbere ya kithurano ya kuongela twanya tutongeria no tu still tukuongela kiri utongeria bwake nkageria gucokia kiure kiu ndula but kuringana na peni rende ni onkoroni kuhusu mantoja uomporia kira ature gugwe ntichokia kira tore muntu mbikirite maruru i mwananchi no ndunya mwananchi omukaria mbere arire wanyuma omukaria nyuma ariwe na mbere pro mwende na peni nio kana ondikania kironda murungu antetherie na mbikiria ibu in fact nya ondine kwa yongwa antu bairwa na bendo tana against wonu na nkibera uma igitara BBI ndate kama antu na metho na bara tutetaira tweta muchemero bende nyotura utigo tugatethia kira mwana inchi atechanuka no ndinya karote atinda kuga owa atinda kuga ndinama ewiminga na antu batenda kuigwa ende no ndo gomporia kanywe nuguigwa gikombe kioruru oja kira kingi ndanywire nugungwa kintu kembere kauntu ko kageri kamuturire ijuju nde kwarirwa ikonda kugwiria mwananchi athiorongo na nyuma uyo no ndu no kumagite kya musaria nuguigwa iye konda otonyithwa gigatiba no konda kumagite kya leader of opposition iye konda gutonyithwa mbio lakini kena mundu uyu tumugwirie wagwira gwa na akaigwa gwiritwe katumuri nya muturire no ndito muinye ta mwanga gaitarume inya butukariria tuitu anjira egupenya no gongwata undu bobu gwire bwitonjo no ndibu kone wa gwiki president na kwenda muno nuguigwa no nukuigwa bo gwenya kwari na BBI na uga oge ya godo tore aria office ya leader of opposition ewi sasa wingwetekaniria nayo no ge ya godo ne eje ya prime minister eje ya musalia nio itokora kugira atia utonyithia at expense of who mwananchi kaire tutonye bobukoni ndura gompera mpariente to ndina peni acho na inkuwa none mwananchi ndina peni na mwananchi mono ende amparie tu no araia iga so BBI re warere igina yakai teringi no kwando bera atire BBI eje
ikeja na tubecha nturene urandejire kuona peto antu bakaiya baru ngiri no ntuthina ni mbe beta bakurukia chwa bero amutorire na joko manga joko thithia bakiona ibakurukirie office ya opposition leader na cabinet minister na tankondo kwira Dullah ndena gukwira atiri position ijire kukurukia tikeja ngarama no mbigwa kouteka ikanyia mutorire yo ambio yo maicha no ngwata buga na no mwanga igatonga structures cha constitution no gwigwa no ndondo bunda babo gutonga structure no gwigwa ituge bia constitution no mwanga bwete mbio referendum ondo bura to kwarenji nduro nyombe na loko no tukalinde ojo tugenda kwarenji nyombe no twire tukarende ndera tumera tucoke ndeje tukarende ndera tu bobutita wambio utumba gwito referendum no gwigwa manzo je uno ja kurukwe nikina je kunda kwira mwanenji na ayeretwe kira ke mbimbi ero tumanto bengi jareo ero gintu yeto kwanda kureta imbete che want fund whereas that iko karwa nyombe je rete kwa referendum na ndo baba gutonye itene inyana arueje want fund ni ere kisungu mkuti na inteto ete kwa kutonga structures to ja referendum kono kona ndo baba tida obe na genuine na bio na muntu nkorone na nkoire ndenama otenao okuwa motorira na ndere dwaru indiro na bakiwa motujo na mi angayo akinyire wandate oni ndiretere supermarket itia taunda motu yo munini tudate okuwa ote motujo na mi nikino ndo kwenda kwa mumero ote motujo na mi ndena wa mumero abatare kuninga ambe na agweru atere rere okona mauta je nama ijo je nika cost of production ndoko magaza ko wata no nduja fuel na mina nini mauta jale eguru ko kethwa kuna cost of production ko cost of consumption no gwigwa etomba gweta down kuna cost of production ere eguru no mwanka to enike cost of your production nikenda gintu kage gitwa market kedro gikwa market na ge process na ambe chambio inkai no ndo tombo mbera wo ndura wena kithigi yaku mauta ne uje itetie production ere eguru arabu kama temotujo waku urete supermarket ina na niwo jo dithete na goro ugajo ndo kwandate no ra jo dithete na tu anderi etebua no mwanka ndo baba genuine ba ugembere mato kwenika mauta tereke witia nikende na jino tunayo control kila kitu kenda na ndeto kiona motu to ro ndo mauta yale na mere motu na ndipo kwa jo ambio so cheap ko teto hii kwarirwe yuba bibate san toko kwarirwe aja eri ari ara na iga choka idi dudu nene ile yo gatetheka kalonzo na madha ba arega kwerewa ba tiwa mataeni na ojo akona obichi no to kwetha ino we no official opposition leader na me yake ereire gwita ngwada ko arenda we kwa bwega one tundawa are tuirio turi nyororo no ndo ate kwenda irio bia bitagwa mbode mbero nde ifundi no ndo masu igweteka ate kwenda nkima ko ngona na nkima ya bakarembe kaja bakarute ko arenda twinto tu kidogo one office kawe one security one mb bo uma inkumeya ibureti very fast kenda bukurukua keu kengi kya mocharia ke rugone na kinyage kugiraja ye kwendeka so interest chao chuchire mbere mono ngurukie cha mwananchi na nya mwananchi randa atetera no ro nyoko nduma ka TV ne agiwa karembe kagite nguge karembe kaguteta ko undita nguge kana murungu ona goni ba inda batata ira mwathani na bare kuigwa mbwe babani otonge ndenge thithia ko gutikiroria kenge amiro beterete ikarote mantere na goni tuiroria bibito mi murungu kieja kwaria ko na murungu akaboria botonere karote botonere karembe botonere mantere ito murungu totaije twabona bakera yona ugo no komya tutenge ba echima ko otekeroria kenge beterete okay iba atu to bere uma. Thank you. Bwana Karote, you know, mutogerio kiama yaku kia nopeo na theta sana akiwa na kinyao weno mwati tibo nene sana akiwa Nyambene County 048 Nyambene County 048 roni ro ko wata mwanki Meru sana. Unfortunately, where it mattered
rwarero rutakinyire kwithirwa ati well county nira ikwa propose kwithirwa ukiongelwa county 23 though ni akabare anire nabo atengere bari akamite bipartisan na county ya Meru itario actually county Kiambu yabati kuona ithatu county ithatu Meru tiyo yona kinyemo itathura na babu bwathio lunka Meru yo nthe bukiwa nyambene county 047 048 bagaba na Martin na bele pate linda wetu ibo ya nonto na chumiria andika barua na present and in one of the daily nation wiba feature te boya muno na nyambene county well ndirwa Mike ku ndirwa ina kathina kidogo ukwaya bwethwa bwana Mantili so ontubo bweto tiate ya kwithirwa atiri ngarama yotoro etirarirwa kirimanto ya lakini ite obira President Ruto akirombe etikia president obura areana na buo bokuongelo ite no bubureo what happens Mumeru inari Mukenya inari kirimanto yayo ni Martin ashuma lembe akwa bubo yam Kenyans nanto baula imanto muno I think your advantage viongozi batumaira Ruto wa bio nanto bakaringa mpe kithai no mbere kwa report yenembe nena vyo viriko so bironere atekona 2027 yakanto bomba kuthirikana so denda muno a Kenya anso ndiki uri wiki ya Kenya na Meru bai ontone ya Kenya to lele birawa na bya kubwithe rwari na uko twika batiko lele maisha ya yarayego matindende mauta ya kurua aga ya uma wa arabuni yo no twira kwa itashia mauta ya kurua ya maingi yethithiru wa Kenya lite mauta kurua rwari imbeciana around 200 or so karibu 3 something manatha tone na ulite mwe mauta kurua na yethithirwa factories ya bibi kuite ya garama icio nthimbi ibira kalembe wa baraba kuthi botumira stima kuthithia factory iri itaikainga kosi unity mwe Kenya chiringi 20 na ndire inge ukethera unity emwe kuthithia ni chiringi ithatu na ithano lakini Kenya chiringi 20 so muntu ura umire ari ya kuinvest ubra karechwa kuthithia bwana bwake ndinto bwana muturira muntu agoro yukawa na mauta na stima bire euro muntu ura kithi are kurisha kuringa na abira atumire kuthithia mpempe murimi mundene are ndia mpempe ciawe kuringa na budari ile kurima munda kurima ege mwana agwetu tha iturade achwa chiringa ngiri 3,500 mwaka yoyo athire twari a 1500 ike guthera but eka tha ile ngiri 3,500 no kuimagine murimi ari mento bia akendera ici so ndira bibweri kuolelwa muno ti thero kipindi kya mutu yuwite maisha ya kwenda mtu serious ukolelia Kenya aka balance konto kuonde ethero ni muntu ura wandiki mwarimu kenda a survive na nontu interview idia ande gora mushara yongirithate kana 20 mutu yo chiringi ana mutu chiringi 230 kuma mawako ya Meru chiringi 500 na waandikire mwarimu agere awa chiringi ana surely no balance maisha ya antoba no kunya Martin antobara bonde bandiki aritingwe anto nyaba yari mumbo na ka otebonge bomba kwethia kinya corruption nko na kaya lalisi keno andikita mto girida tere chukuru fees were changiri 54 national school muntu ina akalitambia shako endiana baga school so ndine kwenda muntu omba ku balance ne kwenda muntu kuthwaniria antu tuwetia into euro no kere antu raisi so Martin ni antu ya Kenya oga lembe wa atobere lakini mulungu nako mibererwe bottom up ankore gara kwa ube ya kwa nisi adena era mutu yoro machiringi kuma urugenya tawanu 20 yo Kenya 230 mutu yo itiria iterere uru yo are oya manele na 50 na bolele ti yo itiria de akora na mpara nde yonde bolele ti nyanga nyoko lele oya itete
mantu ya maingi muno ya kwenda antu besi bena bakuthwaniria antu so wethero no engelere into wethero mati no engelere into mauri kinyanto na wibengelo mushara kenda maisha yomba witade witaniria kubwithia muchoba yo anginesi natika kankupunda da inya levi nyone akiyo muchoba yo anginesi ro kunye pesi ya narwari itu 70 muchoba le ne ya na selita lite nchobi anginesi ya yako bwithio haraka Gava no nyaba kongera. Ifai vote Uata ura lite mauta ya Korea kanda wanda tere nyabu ba kunde mono ndole akiyo. Okay akole linto biro biko thithirwa Kenya. Sabuni era yari ekebande era yora wa chiringi 20 yonde ya nao. Taimbo ni man helini. So Kenya be antu ne ai bakwenda muntu bathwaniria. Thank you. Akiuga kampuge atiri. Muture jo atumba gutetera muno imuchore kwa sana no urare utenyuete ari mudonye munyo urare lakini mauta kwa yama joja na gatindiri karia na mutu no guigwa ute muntu kana family urara kiuge kitheri muture ju ijo ename nankoire ndula inyaketha Meru itokwaria kinya tongeria wetu ibafelete anene na tuge atiri Meru itojoketu na batu itwe kire GDP. Buga tu number 4 ku contribute. Kege kabu. Kile kinene kiambio kakao. Lakini watrima mwana wetu ginya ketha goni inda ito campaign re UDA na ndo bara batethekere barachiete na ito erinya batwe tugate kwa tutategerwe. Nteto imo ito tega tokona china pin. No dote mana uhuru anenkara munya department ya agriculture no gwigwa na arego muita inyaro chirinyaro mwe arafu mwana wetu anenkerwa mitheka nyega tutikoria thirikari kaina umena ono Meru na rumena sana na Meru sana omutunye eria omutunye majani omutunye kawa omutunye cooperative omweke usikia akro makoyo omutunye acha inae bietege gachagua no gwigwa aja ojo nyomwerene in fact na toka ugate keda inya atira kaka atomba kwaria no ntuingo gya egi ando watu batare kunenkerwa keda ministry tunenkerwa yojuri furu na Ruto no menye na to kosere au na mweterete Meru wo nyote mwera ito buruburu pe kwa mateta yamwe ya bukureta bwana Kalembe they are really not even important kadi important no ntundurare ndina maketha mithika we ngwa sasa ndakora ketha mithika rinture CS wa agriculture ketha mithika rinture CS wa agriculture na kawa na majani wogo tenge uria na ngethendi urenge muntu mwana parastato I am happy here. An example I am happy here. Kwa wewe happy Uri to sara day wewe kakothura onete green pacha jaga nkurukie yu I love this job ongere you love na ndi urenge we parastato neu ugwiwa ore journalist kana ore muntu mwandisi wa bari o munene sana ugwiwa na iro kuga ndura katwaria guma thirikari ni tutharuite kinya ketha tutaria tukare gita riu rionthe ndina matwanengero itunengero ni no to more comment ata gito inyambi nikino ndo onge okuma nyomwera ata gito mwankambi ade juno no transport atinge tunyunya transport ade wana rondi akati wonya rondi kana ko katwaria uma ndo ntoko na imbioko the ebo matheta ya I think they are neither here nor there it is there away from that fair enough bwana Karotiko bo twira mantu ya Nyambene County. Okay. Bwana Martin, I want to echo once. These are the leaders. Batu ito thiurungire na ito wa county ya Nyambene ivayabo. Atwena reasons chiani nonto twenda twena Nyambene County. Tika mbecha cia Meru chetau kaga ciongeleka. Na nikana ba Meru bakiona ngweba baingi nkuruki. Na ito thitha ya comparison ya wa neighbors Tharaka-Nithi, Isiolo, Nyandarua, Laikipia, Kirinyaga, population ireri kuona antu barabariku.
na KNGDP contribution yetu turi antu ba Meru yana atia. So Mheshimiwa Mpuru Abori nererie mono a present petition yewe kiri bipartisan talks na kinya bara bange bawatanirite nabo na inkorikana onto ubo ke feature mono ke one of the papers in Daily Nation ora manto ya ikirwe ya received but yaro kinyara ntiko meanata kwa karire bwana Mati. Na uni I want to say this tuithirikari na ya Kenya Kwanza era twina deputy speaker senate bwana Kathuri Murungi era twina CS agriculture era twina PS Kilemi era twina PS forestry na some other leaders but at the same time twina atongeri obau betu ya ka still tutekwewe shimarira tubatere kuwewa turi antu ba Meru isimarire ku with the contribution era twana ku make bwana Martin kwina minister wa agriculture kwina atongero ba status ba wewe aina gakuchie no mbende methekana muya mende ikora yangu please really koraya let me finish ari the ministry ngira ndo bwana Martin mbetekeria ndirie borankuwa please ndiwa antubara nebo rithoria Meru antubara nebo spokespeople spokespersons baraba batere kwariria Meru bwana Martin bonia flagship project imwe ndene ya imment imwe ndene ya mbene that is tigania kanembe imwake ombere this government with our contribution era twaritire twetha twe namba kiguringa kura twetha twe namba 4 kire Kenya Kwanza ombere ya president yake ya umete yete kurura mirandi Meru akarura mbi industrial park ile wako na Mheshimiwa Kalembe any county iteze mbia 250 bwana Martin dendro kwira compare manto ya kuthithwa Mombasa compare manto ya kuthithwa kwa Gladys Wanga compare manto ya kuthithwa kwa Orengo kwa Natembea na manto ya kuthithwa Meru thina ira MPs beturi moba ukulukira nyete chio thina ira John Paul ukulukira chaka barabara ya kaka athiru tin John Paul kwa mutunga temutunga what we are saying batu atongeri baratu kanya batutongeria ndene ya Meru ye bwana Martin ibabatere kuwewa eshima tigeria bwana Martin eshima timu anyoni akuwewa eshima Salisia Peter akuwewa eshima Wanga akuwewa na eshima mtu oyo nyali weto hali ayawa Martin kologera wete the other day ndere mbumite Mombasa ndeye na barabara ye Nyeri super highway ingie kuthithwa rutere rura yiteu kwetu ano akato inyandirite so bwana Martin what we are saying these people our leaders bate kuewa eshima irira baba tere kuewa and for God's sake Mumbero na batere kuona na karongo uindare fighter wo zetha na Kenya Kwanza tukithirania ndari the fighter na bakalembe ba na ndrege no peu ndare ana na manto ya Azimio na ndrathetera Kenya Kwanza ndrathetera Kathuri ndrathetera Yundrie na nkoro na mwere na ndrege no peu and that way even today nditagwira Kathuri Murungi obisi newe na ndre secretary general kwa makia no peu na kinyake yarenge kinyake ndangaba na kinyara isi I will still stand with him na ndege amendeke no peu no tewe ngarono so what I'm saying bana Kalembe mantu yaro kubo ya nyambe na county kudhalilishwa kura tumba kudhalilishwa okaibwa Kiambu no ito na Meru kare yako ito no mantu yara turathithiru senate
You know, so Bwana Kalembe, you know, so maybe, what I'm maybe, saying, maybe the na ni atongeria betu bongwa, you know, ba senator abunge betu mwothe kenda na women rep, they are not aggressive enough. Ya barabangi kutuika atiri president ate ya kimarombene Meru yete ku launch mirandi kana yete kurura mirandi itweterete ikureri in the next few days ya Kenya. Katu kwenda kuone ya nimbia kethirwa yete ku launch. Nimbia kethirwa yete kureta. Tutekwenda kuche njao yeke u. Katu etere. Katu mwa benefit of doubt. Tuwe katu etere next year. No ntoto ina nene. Tu ina deputy speaker mtu very vibrant. Na nuko ra kuritira tuvetu ngui. Kinya next year ukona na kuomba ku lobby. Deputy speaker na kuomba ku lobby. Next year tuyete a Meru mwana. Utona yete na EK Foundation. Thirikari ikiura mite kwa tuika kama Shinan Foundation na EK Foundation ekaya na mite. Of course ka ku lobby what is the meaning of lobbying? From the government. No to deputy speaker imbia lobby ite. Iroko kwira atiri. Ibono ntondanjire no kwira atiri. The government that we have today iyake tutia atongere betu baratu nabo. Thank you Kalembe. You know sawa atongere batuteyo atongere baba rethi ate kwa kikisha ati Meru ni kuguneka uka kwithirwa kirirwa ariru united na ibon to kuba bakiwa Meru is Meru region and not Mount Kenya region anymore. The unity that I see na manto ya John Paul that Meru is Meru region and not Mount. We are not subject to Mount Kenya. We are not subject to Central. Furthermore, bado tumete Eastern, tumete Central. To Eastern province. Okay, fair enough. Yes. Bwana Kalembe, you know, atongere betu they are united. That one is undisputed. Iba watanirete na butena nkarari, lakini ngwataniro yo na reri narabe kirete inya yo bunene ni ngwataniro ne kurona gavana Kawira Mwangaza na te wite maendeleo na araba batu wite kuma kiri president. They are not aggressive enough na nibu ntu maybe bwana Karotea ku atongere betu batiko abeshima no they are not aggressive enough wite mirandi wite president ya aretete mirandi na timaromba aki. Of course ito wite maromba ya meya. I'm not an atheist, demokristo maromba ni yabati kueja, lakini let us see also mirandi yete no twa muringire kura kana Meru ba muringire kura number 4 areta mirandi atongeria betu. What have they done kwa kishati mirandi ni kuretwa ni mbiwe betere kwa aria kiri committee ya bipartisan kenda bionekana, you know, then Meru, what contribution was there? Yanto na ba Meru ene peke bipartisan to utebo dia kolo na iko dia kolo za secretary ute maoni ya wa kiritaiwe o wari ko ni muruara odharaka na bipartisan batu tutari represented we to are ki secretary. Bwana Kalembe uranka uga I'm happy nontu thai kiama kia MP ikithithetie matagaria kadhaa na changes ona guni kita rimwe kiri TV eo Eru ndaura atongeria muno ndaberi bareke kuri kwikinyagia gi president umwe kwa umwe gwigwa kwi mandunya munya bareke babatere kurega najo ajo una ndio kuona John Paul na kurungama na akauga thai nandi ni tukwenda menya kwire ndula ngakuretera biscuit nkamya woro ira vo biscuit ngureta ira biscuit ageno ntu ngomeyoga mpina ngongwata yani keja kumya wore vo ekwa reri ngwigwa nondo these leaders ni atari muno pambo gutesti kinyo okeja hivi tumaona sometimes I don't follow them narabe tanga sijui nini patekeja njuke goni angakeu apana no ndojo kworo keu o kandira wawo gwe yabange utinda ukiroja abwa rojo beke o rojo beke uria barina kirojo bakayo mpaka ndokongwatha ubega so mwana siasa akejo kuthima akona niwo kali akujuke na level eriko angoda kuga atiri ibae bold enough ndogigwa bagwate migambo John Paul ndokongwatha tuiguonge akwaria nwe na gukeja kwithirwa ndula
president akauga kejete marombe ne kaire nuguigwa twina kanisa nyingi muno tuturomba every Sunday nuguigwa na murungu wetu teko ombo tuigwa ya maromba ya ti president kandi upte president turomba nuguigwa mwanga ngaye kaura rengi nya kuru tuitie mukururu president atareo to uranga to aromba ngo ngai aura ko murungu ne go maromba ya Meru president atejete kuja spare end ko maromba is good ojo tuauga but nande atongerio betu ba Nairobi na babonde be nau kama batare kwamba ko evaluate baka iwimbi president aretete ndene Meru nuguigwa pakeja ke ndo bwa gwintaisianto ndo bwa siasa cha 2027 iba menye kwariama jari tware soboiga president in the next 2 weeks we are going to give you twabonekera mbeje cia ba 20 million toka kandamu anga in the next 1 month toka di na mwangera rai next month 2 months chiathire na nabi itokwana kuona atongeria ba inya with or without gete but is above the bar but now enough is enough turenda kethira ikothiria thina yegembe mira tombithiria once and for all kethira ontobo gukurukua bwa Meru twegwatana atu na kauri kamwe kenda tomba gutethia mbio Meru iyo tumaona na ko in opposition ya Ciaca ina orengo kwa orengo ina kaunti orengo Ciaca ndenda ndotege ora orengo araya na mbechira atigero president na mandu ja atigero president joja kuendelea Ciaca ya bado Meru to support the president Meru na komea kanyama kaiga kwe ingo me aura ntiuna aba iba biscuit no kongwata so turenda kumenya atire next time totokwanda kuwenye irojo bado to gutero egita muno itokwanda kumenya bibi agete data na ketha kule mundu korotora maukune thaya tu ibo maria na ibo mumeneria muno kethira ndura kule muntu okarikana wa maukune otondu ntomwere yarikana wana kiama kiawe ke Green Party ya kiretete kenda Amiru betho bena kiama kiao ketha kule mundu okarikana wa imporo aburi na mporo aburi ndaugo watu bakauga ikarembe katu mau imporo tuteona na nyamporo aburi kangoda kuga atire akarikano inya kwambiria uspare end nyambene county no atenge egwa nguigwa atenge egwa no ndo no komenya bo bwega the other day deputy president ako alikwa kwanza ibo akavete that event augere ndeto inga nto bakosa na bambire kuiba kwenda county gitwa nugu oi namba 2 okuga hii nteto cha ujinga waona nini ko unkenda komenya bibio bitumete to county ino ndo bwa mporo nuguigwa no be muntu no mumena na namba 2 neri nya kya maga peo ke Meru nuguigwa utimanto ja waja dikirwa ko no mwankora kya makambio gya peo kitonya no yuto categorically deputy president akia threat mporo akimura kya maga kuya peo kira giteja ndezi onto bunda boro kareta na toto akinyangira has never said that na ugere na nerwa none kire NDC eto ari nio nyamorene Nerwa de ne ra mporo onere my friend ka ugere nya aringa kebara no ndunije ajeta anjene GK ijene ogyomeru aringa kebara awari waro kama kampeo kitekidada ito kwenda arume jabau bali na musimamo nondo antubara bare akomerua otro bakaringiro nkengere hato amenya chukuru ne aringa wa erengeringwa koli to amenya isa subject ngenge jeta to koigwa lakini area ekore eringa wa ranji otuoka kuringa mwalimu ko tenkengere yewe karingwa erwa ejere ni tobie bienu ko turagire nyambene county nondo bwa mbandi bland ere ona ke number 2 na mporo aburi tuterachi no guigwa ugo tigirwe tra ugo tonera ita mathiko ene ya mutono ina no gongwata I thought ni achore anko ire county tuterachi kwente to chambio tia nini na nteto chiomba ko watwa mbaru nande initial ramp ge atire atongeria betu ibeje kintu ne kimu no guigwa bamenye president ne ejete antuko ukuga kila ne ejete kana atejete imbi baretete baigwa kaire anga ejete anga
kugwatithania ngau anga utinto cha kugwatithania tukwa tuthiene meri tutiere miaka 2 na nuchu kura inge iringwa turenda maendeleo pa ne kera tugitakira antu betu tuberi mtu agitate twareta twetanga maromba ya turomba asande ijangani nokongwata na tuina pastors na tuna bishop baba inge kinyaba kadhoni na ba MCK na independent na ubange twabeta turombe maromba yetu na tuburombe ibya bwa turetera okay failure to that umenya batwe twathire gipindi giki o twitinchiria uru toriti na ote muntu kwani okay bwana Mantile kenda tuthiria mantu ya ndenda kumenya atiri kwethirwa thina ikethirwa iri kuma kiria atongerie betu barabaringiri kura abunge bekira inyayo kathariko bagekira njirere did not really matter kiri Mumeru as much so antu abeta ku lobby project nara bondo yo gwatuika ni ndo ya kurona governor Martin abunge batara ndo ngabana really ingabana waretere ndo aikureta ndoa ukareta ndoa utimtore aguya kiyo so mbere turite bu na imbona abunge betu ngwira yo bai Nairobi bawatanirite muno na imbi bashuya maingi bakuiba umeto ofisini mbingi muno bawatanirite bonai indi yo ko karutia kwa kabunge baba menawa kusinini ntare ogenya kwanza ni ntenda kwa rinto se nyumba itha muno karute nare na ni gitu no pe no asimio ethe minyayo ntare no pe ethe no are azimio so abunge ba Meru ngwataniro rokona mubunge akiroma gwa Mount Kenya na mubunge ringiri kibindi kabire mya mtogwe thinonete aitha beta batithikira shwa na matini muntu akenda koebela nyamushi warning anjira shagorita nyamu agoro ake waeta na njira sha warning so signal ira abunge beto bagikira thai kusitinjo ni po akinde biru nyari ndikiri akiwabo no bedro ba taba wa project ina ya tuende ya muno ruiru tushumbrete ke katu na ndamsira betu bagweta ya maingi baiteta ko lele mantu ya rui aitha beta bakare akuthikirwa matine oke akore akuthikirwa tithina yeku no itire waringa ingo kore akururerwa na murango uti kumana inya na atoka thithia no te ura thirikari so thirikari ye ke kwe muure no ekaurwa ni ango ere nango thire ni matine ko mbodia georia abunge ba ntagore banjire kona ne signal me John Paul nuko thiga na John Paul na ure kinya thringa rumpete layo uru kinya tene yirwe mtwae musimamo ukiona John Paul kabarabara kake kathirwa itika atuma kandama maandamano ya kathitha shwa kiko na ikithirikari aitha kathirikari to muthikiria kusike kwembecha cia buri gwikirwa budget ne cianjiriretie ya Kenya Kwanza ni John Paul wera John Paul kwiritana miaka ereke ku support Ruto na uakure ga kware ndo Ruto babwiri umwibirwa nthoni bakathithia kabarabara kara so antu babetu no bethero Martin abate kuthikirwa so indonere Martin kaiba kuthikirwa kathuri belekene na senator wito Mathu na no Mount Kenya aimo kinyira nthi wa kimo enjoy na deputy speaker wa wara kinyarira Kanjuangi arumire kathuri kucio arumire kathuri aure kinya kathuri deputy speaker obonthe antu ba Meru ba inthu antu bara ba ituthetera so ikoni abate kuthikirunya na ubari Kenya Kwanza so the na igwithwa tukiwetanirwa Mount Kenya na ibi butuma mbwatire Martin ibi ibange tuthithi kiama ge ampuru keno peu bonthe ba kumekuo tikiama kikiluka cia muntu ti unde kiluka cia muntu tikiama ni heshima bakone ni ngwata ni uyo kijaba mwana peu ba mwenya mbasi rege ngangi turiukie be tuthithio buo kenda twithwa twina bargaining power bateka uya muromo mio tumba ko na bargaining power na we nyumba weu reche mando ya pati yakauma oketaniria yo enda kana wethare lakini baina pati ingi bagwa batu twari akuthithirwa u kiama ketu kia Meru kanjio ndo agithirikari u ndamsira twitia cia thithwa to bingi bia thithu ndwe kawira tik manto ya mwantisike ne kanto benda kuigira kurwa woke wa ndinga ntikira uminya bu noko nyakawira no anjerie ndo areta arenga mutuma ara mutuna ofisi ya mutuna tibangwe ando ibakirite bakenda kwena kanya
lakini ndwera nene ri yaumire kire abunga imutuma otorira akiwa wethetwe so ti abunga baretere ndo akabe yeto chunuka ni mutuma gwe nyakilo iguthira na Martin denda abunge betu to minya kaba tiguthigirwa so iba to option do nya 2025 onya ntigwa bagwethai no ndo batena bakwethi nya 2025 arari ibetho bekona bubetheri muntu agare okwetheria ntukwembere ti yela kwetheria so iba bwiri nya kwetho bakibanga ibyo nde ba advice dai okay so Karuti tukithira semanto yari you know Martin ngai go thiri anko ne bombwa kankwa oh yeke Karuti you know abunge betu ibabati kwaria now okay ya kwithirwa ndiba kuona ndiba kuinyelwa okay kwithirwa president na weta Ciaca na Orengo governor Orengo akaroma na mwira you know this is this butweta boya tutikwenda mantu ya na yeta atia mirandi kuo nebi otuma mubunge wa Meru we aria kwaria o maburabu nkorone kewa woni ndatirwe kina tutikwethirwa kina why can they stand their ground bwana Mati oteura nyumbori that is one and why not to go to kunyira secondly Martin ambunge batearia ndu tukaria bado tuaria you see representatives bantu representatives benu baba kukethwa bokiri tangu tukari bwana Mati tutaongea na tuaria bakaria tutafikisha ujumbe tukaenda baibwa we are very bold leaders to nanto bang tiburu pandrani kele ugo se dabo na batinjei na banjon pou na bampuru nanto bati tanu ba gwi gwari bakaria we are giving government some time kwena manto batwire no nta baturu kurito nyambene kwendwa nara kurito Mount Kenya kwendwa nara project era wane 20 billion a lot of money kwena manto president yarire tweka ela we in the next 2 weeks manto kidhumba nkaba na personally kinya the other day no raibirwe mbesera John Paro mbete sivitari still 500 ya promiso the other day ndaibiru na kumicha agwa akareta that 500 million it's all to where are so what we are saying bana Martin MPs beto tikaba watanirite as you are saying kotuka njendera bare nione kuritangaba netini hapana kintu kira MP babeto benda Martin ibenda inya commander this limbarire au kira tukira embwa itawengo kira itananto bawe oge akona Susan ki karirare state house au kira itawete timu wa itaneo all these governors bokira na timu yo ba ita thinera twinio Meru batu no tongeri orango kwira the hand is not properly kiongo the steering oro the steering at the boya bwana Mati is the commander is the unifying factor oro batre kwata ni the kuma MCA kuma senator kuma mbi ndiate ni ndebonya hatuita these are the governors be na commanding tone ekwiranto follow me na baba diata mudhom juke ayata anto baba mudhiata rukiri uyu nguyo hapa akaringa dhimonda rekemwe MPs bae bonde bai aunyumewe lakini uyo to kinya kuringanira MCA thate aringanira uwa koloma bwabira tweteni turombe kintu kena twena babu it is becoming so hard why no nto MCO mowere ne mbitie kilethia icho ninka arenda athithe manto yonde Meru era winda thithia it is not possible Martin wore eo tombo tosti we nara wo control nara kwa system we ai wo kwa ya camera wo to kundero it is not possible delegation is very paramount kero tongere bwande yonde so bwana Martin the nereri o na biro kuona MP babe to bendo correct imesi yere ya in the county that no to atane to okira with our governor to tongere at the hand of the delegation kuma and see olele anto ba Mombasa batongere tu governor wo olele Orengo aita koloma reka bora ba kura president ba koloma ba kadhanu maendeleo reka na bora ba te thirikari ne
That's why we are saying abunge baba ina kazi ono wametumire. No, bwana Martin, let's agree. Ukarea tu tigere Meru na thina. Meru na thina no mwanka to. Kile atongeri bonde, let us agree that. It's okay. Meru na thina and we have to sort this problem. Very well. Now, Akuru, thank you very much. Ngora tudria bwana Manti. Angoenda kuwa Martin. Yeah. Na arako eto kwena thina imbige muno. Na bora Kalembe were ngavana rira ero kura na ero kanya. Yeah. Kinyare ari senate no ari ngavana Meru. Inderone MCA ba Tiania. Omwe wa James Muchoi na URETERI Omuthara. Kithaka kietu na ara kira kina jeshi. Waziri wa ulinzi. Ya anto eta kwaria na ngavana Meru. Etire ngavana wa Isiolo. So the governor still nyatho no to mwenga no we ngavana. Aite oleli mantu yake thaka kiu. Ati manyaya. Wayele Isiolo ara ndo murumu thanga yo irawa. Imagine atrukana bakuma nara kapenguria nanga kuwe ire batuteka. Ngari moko ya muthanga 60,000. Muthanga witigirwo kukuma ya muthanga na county ya Meru. No kurisia. Ni antobe ari ni antobe Isiolo bobe kithagene auturukana. No orero koka ita sesi oba karisia Isiolo anga imbi na muthanga ikweto yuri. Lori sia kweto ndo moru kilomita 20 to 25 kwira muthanga. Lakini antoba lori baira muthanga Tharaka Martin. Ndenda ikwari na askari baraba bari banga iba conservancy askari bakepiara na nyabe na nyangari tubokerwa kambe batethi antu beto na ara Rwanda by the babies abomba koywa gusiraye nde ba kambira ara yare munda uyo yoro mu Somali ara wo kwawe si mu Somali na kithaka ikangiri vefte na Meru weye na ngavana inyo amuri wa teminya kusiatenda ko antu barabomba mu advice mantu ya Meru bere kari kanya arenda antu tubo muringa ire tuma ba 20 bako angirie mwe so Meru ina thina nye emiunda na ara kwetu wa muthia no ntonko enda kuthiria na minye tu mwanka ino wa ngavana Meru na ngwirire itekuliteka no watukera tena ngavana ngi okakwethirwa ndwale na kwiya no ntu Muislamu na ngavana wa Isiolo Somali amwitarire kithaka kia Meru shwalo to kona to komeno so denda inya thirikari nene yingilia mantu yo yithaka bibietu na askari bobetu at least bokero kambi betho bena antu abomboka riri antu beyo muthia Martin inkona Meru egwero kawata ne thimi cie kwata ne thua kwina micie mingi muno etha looking ngavana na ikamia wata le thimbo na wata le thiyo ambicho bumoru ari endero ndo mechile tha lokie mingire ati iba chokanira baba inge bonku aba muthegera Meru ba mweta bonko kwenda chokanira na muthoge ba chokaniru Buyu kumukari jana to mikweri but thank you. Wende to migositire ero akawata le Meru ondo na akawata le no mwagi na mechinde mingi akwa mechinde mingi akawa kuingilia ndo mechinde mingi tha lokie ne te wata ne thwe kwa wake amberi of course Kalembe uria mpuge ndo aichi Meru ga cost ya Meru na mono aswa utwariria create 85% ile either wetigina president na hare no to everybody arenda credit especially governor na igwa murandi jukare to kithani John Paul jukare to ikili ka jukare to nungi tware akugwata namba no to mwananchi tukalusi to bibinge mono na governor ari CEO o Meru County no mwanka ifakta ki president kiri gintu kionde gikaja no mwaka governor akaficha dimwe gwa akaringiro mbere president yeja akeja kuona ni indicators cia ndina matuga into bibingi mono ndene ya Meru na batu Dullah kampu yoju toetana trade yu twetete ndene Meru MCA bonde bakana no tugurero atiri ko musemo juga atiri ujinga ni msigo usioweza kubebeka. Yani ujinga ni msigo
usiweza kubebeka nduro kejo mpia umpa metho imetho uno tuwes uina skuru na nuthomete na uri nongwana bwaku na karembe guni ndikia ukareka ngapure ujinga bwakwa wogo ipure aganga ume bwaku at the end of the day kiko kiwina anto benda ante to yucha rogo na michati na bina nini ndenda kuga atire Meru wabo achetho ndene Meru ibo kabiriano na wa kenda kiuthi kiu gitambio draw ugeja kwa prai wome ara kwina wa na wi ne proverb 25 verse 5 chokeria ibibilia yugete chokeria kia na wabo akyo kenda gitika ume ukiringa kibara kikiwa ikithithiria undu bwa ume ibibilia gwetikirio ko wabo bwa Meru burenda wa kenda ntetu chieta draw ndoro geta ojoro kuona kithira senate baba ba assembly iba praira wo bura boka koto ngana gatoto ndina matorenge wini o ne unkuga na ndi wa bura bwe Meru burenda just nabu wa hata kwenda ikuga 45 MCAs ibe na mashinani every Sunday every day kwina mana wondi ne tiao kwereza mwananchi uri antazo chietete no ntobarekeria muntu ojo athioronketa wenka anto bakirita na wawa bagekira wa mutwe batemenya ume ko utiti for that MCAs bakira batheka nja bakiwa atotege manto mwananchi akerewa o muntu neta wondi newe kanicheje ugeteithano ntuku ugeteithano ile inge ugeteithano ile inge katokipa na mbisi ngwigwa katokipa mbisi kenda tomba kuendelea ambio tio mporia kiuria. You understand mheshimiwa Boroko ethia koku insight koku insight koku njira ndo atatike executive na assembly urawekea ngwigwa na rege kumenya bo wega ka gukua no thao no ngwata ria kuja kerona nengeri 15 milioni nte kona ketha kute kunjira no techo no te account ikoro ino chiekeri ko wau no kunjira go guitate urito ntutu bera bete ba watanire baditire mu Meru era go watanira ni atire imwana incho ne maendeleo no ngwata kwa njia yoyote ile urotumira ngine ntwero ijere roro arema roro reo no ngwata so otinjire tumba kureta maendeleo na tefeva inkwere kaire namba bwa muicho mashao kwa ando bakuga iba muntu mwe na netete aditanga na ori imashao kankora akuga mashao bongero baura buru no ndorende iba in public domain mashao ni iligo no tino ko bara uro ni amba no ngwata leo gwetekerio ka uro imwamba no ndingweteke muntu eserie ne bwega na muntu othirikari andiki bwega te Malaysia ekora muntu weri atire ando baiba enforcement keda no makosa watakarote muikiara aditangwa ajukuni ubange kende ikwa kotini ndina ama mundu ori arabatero chokini iko mesha yes nada eta self defense no ko no bataka ora mo Kristo dai lakini ngamwa dai ngakoringa na ngaje ora ndo kechuna rame chokia ora kwenda ikuwa ni atire mheshimiwa please ukaunjera ndara unjera kwenda kugoro Meru ekari ukenda kubua ne thoki Meru ne bu thoki oja okarote akuga kethira gogwa mundu uyu akweja kuura atina authority okura no ngwata na assembly ni ugete anto baba ibengwe na ngabana abachokia ba with that ni Malaysia ni dokirwe atua kwanza mbuge atua kali no ngwata nikenda kiuthike geta draw fair enough no ngwata na bakono ndene town kabisa bakiranda ende bara bangirini ibendere no ndune anto ba wega muno ibona iragia muntu no kiri na bagitana iria ngwina na nini na mpere county commissioner arega kujukia atua no kuigwa to go apply chapter 1 of our constitution. Power belongs to people, with the people, for the people, by the people. Ko bate above the law. Okay. Hallelujah. Karate. To ingira mato ya.
Thank you, Martin. Yes. Wintena manto ya maingi. Manto ya kuya tatu. One. Kethera governor na kwenda Meru yetaboya netikire kwina thina. Two. Kethera governor Wamulazimia yetikire kwina thina kethe nagwo gutina thina. Wanu wona kwina thina? I don't know. 2. Governor. Okay, akwenda Franklin Mweti Karuti areka kwaria. Manto yararatia na barabangi bareka kwaria. Madam Governor. Please respect the office of the deputy governor. Respect MCAs and respect other leaders. Karana bonde dhiriandwa and Madam Governor tukeyo kwati ngui yeku udhiria miaka robo 10 bila break. Governor muntu weto county secretary bishop kiambia theru araitre ki komite njailak neta kwari orongo kuo Madam Governor wengiro anto ya baba kiambia theru na anto ya baba nchamba mbithi itikiria kenda utethuka no ritangwe we na anto barabombo kwati ngwe bato kwarukieri nene. So Madam Governor Meru ititite boya bishop utitikiria wa karanthi na MCS 59 pokathira thina cia Meru utitikiria ukawatania na deputy governor ku utikuo tebia kuretere kithatine tukaritira Meru ngui utitikiria wate ya other leaders bara batari na kura ya uwe bishop tiweka senti Meru kutuika wene we mutheru baba ange bonthe ni antu bena roko bishop governor Biblia you are pride comes before fall na nkithira Madam Governor ankwira atiri warea yokana eteko makania we yanare lakini yanko endro kwira okay akurea kuibo yaro kwira Madam Governor to be very sincere eteke Governor wakiona ira kwa view sasa antu baku iberwe Bay County Assembly bakwia and they are proved beyond reasonable doubt that they are incompetent. Ko Madam Governor ketha no kwenda utethwa antu babonde bana kurumana baani mbere banu then utare thirikari mbea ya kwate kuruta ngwenda ene Meru lakini Madam Governor oria bou I want to assure you ukana munyananire iraito nanire lakinya wogana ibo ya Madam Governor takaba kwa ewe heshima akabako ndio na bauririo na bakirinya baba mwendre ithili. Yes. You know, ichungukiwa respect is two ways. Mr. Martin. Yes. Kiri mizani. Wera Madam Governor wona ne akathira che muno mizani irona nirie kura ikia kuringwa ora kwa tubunje akana. Na nya MCA bakana lakini bate anabonde 43% yachoka. Nande aikumia muno akiona yaka and the powers ya ku what the masses of men itanyate mukathite kidogo gutigwa nontu TV ewe egipindi gikiaga muno itugwira gwagita watire karubera Tori mantu ya Karubera. Thank you very much. Asante sana bwana Mantileno tumekuona kaja mheshimiwa Kalembe, thank you na bwana Karoti asanteni sana tumekuona kaja kuja kwa Meru TV. Asanteni sana kile mubango chungia siasa na barabonde bombe timo bango yo. Asante sana tumekuwa wena batwe unimetoa Martin wechonge ndola. Good night. It's been real. For real.